Recording in progress. 다락인 도벌 즉풍 에즈닉 하라레 주만 바라볼지라는 곡입니다. 인도니 욱돈다스 앙니 우이드 보라하니 헤리 후셈츠레가치쿵 보라니 아마르 암갈랑 하 내당 하라그치 하나님의 사랑을 사모하고 하나님의 평안을 바라보는 자. 음은은 비인게지 엠드리치 차딱고이 훈베슨 아소달 가르월 단나 허름더 마르갈 따드 문호 오르라드 전에는 제가 이렇게 하나님을 바라보거나 하나님의 사랑을 사모하는 자가 아니었습니다. 아우럴 아스니다라 바고스 파스트르 인게츠 이티겔레르 엠드리스 요미 가르슨 테르 파스트르 담들라드 인 이티겔링 엠드랄 토에 소르스 오치라스 어떠벌 비치스 바구스 파스트리 이티겔링 엠드랄 하라드 어떠 소라드 엠드르 제가
전에는 제가 이렇게 이런 삶을 살지 않고 늘 싸우고 불평하고 원망하며 살았는데 박 목사님이 이렇게 사시는 걸 보면서 배우고 제가 교회 안에서 이런 삶을 배우면서 살아가고 있습니다. 자. За маш их баярлалаа. За бурхны одоо нөгөө бурхны
үг сонсох цаг байна. 지금 말씀드릴 시간이 되었습니다. 그러면 이성국 목사님을 초청해서 말씀 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 스피커가 거꾸로 있는데도 몰랐습니다. 이 스피커를 ингээ буруугаар тавьсан чи бид нар анзаараагүй байлаа. 뒤에 이제 소리 잘 들리죠? Одоо хойно сууж байгаа хүмүүс сайн сонсогдож байна уу? 이게 뒤집어지면 앞에서는 잘 들리는데 뒤에는 안 들립니다. ингээ буруу харууллаа тэрсэн болохоор урд сууж байгаа хүмүүс сайн 오늘 сонсогдсон. 마지막 날인데 хойно сууж байгаа хүмүүс сайн сонсогдоогүй. 모든 게 제대로 돌아가고 있어요. 그때 хамгийн сүүлчийн өдөр болж таараад одоо зассан байна. 모든 게 하나님의 은혜인 줄 압니다. харин бүх зүйл бурханы нэгүүлсэл юм аа. 오늘은 누가복음 10장 өнөөдөр Лук 10 дугаар бүлгийн 25절부터 읽겠습니다. Лук 10-ын 25-аас уншъя. 25절부터 36절까지 Лук 10-ын 37-аас 37 хүртэл уншъя. 네. Үзэгтэн нэг нь хуульч босч түүнийг сарин багшаа мөнх хэмээг уулын авахын тулд би яах ёстой вэ гэж асуухад тэр түүнд хуульд юу ч бичигдсэн байдгүй лээ чи хэрхэн уншдаг вэ гэхэд тэр чи өөрийн бурхан эзнээ бүх төрхөө бүх сэтгэл бүх чадал бүх оюун ухаанаараа хайрлаа мөн хөршөө өөрийн адил хайрлаа гэв. Тэгэхэд нь Есүс чи зөв хариултлаа үүнийгээ үйлдэл тэгвэл чи амьдрна гэв. Харин тэр хүн өөрийгөө зөв төрөх гэж Есүстэй миний хөрш гэдэг чинь хинбэ гэж Есүс хариудан нэгэн хүн Ерүсалимаас Ерихо орохоор явж ижээ. Тэр хүн дээрэмчдийн дунд орчихож тэд түүнийг нүцгэдлэн зодоод тэдний орхиод оджээ. Тохиолдлоор нэгэн тахилч хүн тэр замаараа явж байгаад түүнийг харуултаа дэргэдүүр нь өнгөрөөд явчихав. Түүнчлэн нэгэн Леви хүн мөн тэнд хурж ирээд түүнийг харуултаа дэргэдүүр нь өнгөрөөд явчихжээ. Харин түүгээр явж байсан нэгэн Самари хүн түүнтэй таарчээ. Тэр түүнийг харуултаа өрөвдөн түүнөрөө ирж шархан тос дарс асгаж боогод адгуусан дээрээ тэгнэн дэм бодлоо хүргэж ирв. Тэгээд түүнийг асарчээ. Маргааш нь тэр хоёроо динар авч бодлын эзэндээ өгөөд түүнийг асарч байгаарай. Чи та илүү зарвал би буцахдаа танд дахин төлөе гэж. Энэ гурвын хинэн дээрэмчдийн гарт орсон тэр хүний хөршин болохоо батлсан гэж чи бодож байна вэ гэхэд тэр түүнд өршөөлт үзүүлсэн хүн нь гэв. Иесус түүнд явж үүний адил үйлдэх түн гэж. 예, 이 말씀을 교회 다니신 분은 잘 알고 있습니다. энэ сургаал бол сүүнд явж байгаа хүний хувьд бүгдээрээ мэддэг байна. 근데 하나님이 이 말씀을 왜 하시는 줄은 사람들이 잘 모릅니다. өнөөдөр уг сургаалыг ярьж байгаа учир шалтгааныг хүмүүс сайн мэддэг. 이 성경은 전부 하나님이 이제 우리에게 당신의 마음을 이렇게 보내준 편지거든요. 자, 비블은 бурхан өөрийнхөө сэтгэлийг хүмүүст харуулдаг илгээсэн захаа баг고요. 사람들은 그 하나님의 마음을 제대로 이해하지 못했기 때문에 인քը хүмүүс тэр бурханы захаанаас бурханы сэтгэлийг буруу ойлгосон учраас 여기에 나온 이 율법서처럼 өнөөдөр уншсан сургаалаар 가져 хууль шиг 내가 무엇을 잘하면 영생을 얻을까? би юу хийж ижил мөнх амьтаа болох бол 내가 뭘 잘하면 천국 갈까? би мөнх улсруу явахын тулд юу хийх ёстой вэ? 대부분 그 마음을 갖고 있습니다. 인քը хүмүүс тийм бодолтой байна. 왜냐하면 이 많은 성경을 사람들이 읽으면서 яа тэгээд олон хүмүүсийн библийг уншсан ч гэсэн 이 성경에 우리 보고 하나님이 너 이렇게 잘해야 돼 이렇게 알고 있거든요. 자, 이런 хүмүүс библиэс уншаад 이런 бурхан биднээс сайн хийгээрэй гэж шаардж байгаа юм байна гэж ойлгосон. 그래서 네가 잘하면 천국 가고 못하면 지옥에 갈 거야. 이래 чи сайныг хийж чадвал яважинд орно, чадахгүй бол там руу орно. 근데 이 성경은 한 번도 그렇게 말한 적이 없어요. гэтэл библиэн нэг ч удаа бидэнд тийм утгаар хэлээгүй. 천국에 가고 안 가고는 яважин явах уугүй юу гэдэг нь
여러분에게 달린 게 아니고 Та нараас шалтгаалдаг бай. 예수님에게 달려 있거든요. Есүсээс шалтгаалдаг. 그래서 예수님이 여러분을 위해서 잘 하시면 여러분 천국 가게 되고 그래 예수 та нарын төлөө сайн ажиллаа хийвэл та нараа diwaajимд орно. 예수님이 오셔서 실패하시면 여러분은 다 멸망을 받아야 돼요. 그래 예수 ирээд ажил нь амжилтгүй болвол та нараа там руу явна гэсэн. 그래서 하나님은 너희들 그 예수님을 잘 봐라. Тийм учраас та нараа 예수 руу сайн хараарай. 너희들 예수님이 제대로 보면 너희들은 천국 갈 수 있어. 그래 та нар 예수ийг маш сайн харж чадах юм бол diwaajимд орч 자, чадна. 이런 마음을 성경이 이렇게 보내주었는데 Ийм утга санаа илэрхийлж ирсэн байхгүй юу? 사람들은 거꾸로 이해한 거예요. Харин хүмүүс буруугаар буудлаад ойлгосон. 아, 우리가 잘하면 천국 За 가겠구나. бид нэр сайн хийвэл diwaajимд орох юм байна. 근데 오늘 여러분 말씀을 잘 들으시면 Харин өнөөдөр та бүхэн энэ номдлоо сайн сонсч чадах юм бол 여러분 성경을 제대로 이해할 수가 있습니다. та нар энэ Библийг маш зөв утгаараа ойлгох болно. 오늘 말씀 잘 들으실 거죠? өнөөдөр номдлоо сайн сонсон үстэй. 스피커 이렇게 돌려놓으니까 소리 잘 들리죠? 스피커를 이게 좀 어떤 일본틀에 들었을 때 거의 선수다고 했어요. 예. 저는 이제 여기 있으니까 저는 잘 몰라요. 자, 어떤 밑나라 인 적자 오치라서 생 밑고 왔고요. 제가 저기서 들었으면 금방 눈치챘을 건데 그래 왜 봤을 때 하얀 산틀레 소가 선수 있으면 숏안 잡스 바카. 여기 앉으시니까 여기는 소리 잘 안 들리더라고요. 잡았어요. 인 소치 승체 마시 거의 선수다 됐어. 그걸 저 뒤로 가보니까 안 들리는 거예요. 아니 테라 하얀 소가 도 승체 요를 선수 듣고 있어. 왜 그러지? 양으로 치시다 뭐 자세히 보니까 스피커 뒤집어 있어요. 사이트라 승체 보러 하러틀라 되었습니다. 죄송합니다. 오시라라. 예. 오늘 마지막 날이라서 제가 또 하나님이 이렇게 보여주시더라고요. 아니 솔직히 어더라 보통 니골스틀레 나다 다뤘으면 됐래. 그래, 항상 우리는 신앙은 처음부터 나중이 잘 되는 게 신앙이에요. 자, 여러분 이태리 안들어도 에킹 생 먹는 없이 특수들 생 먹는 거 없고. 아멘. 이번 집회가 잘 되고 있는 거예요. 어떤 인디비딩 세미나를 마찬 칠때 어쩌나 그서. 여기 소리도 오늘 이 선을 오늘서 연결해줘요, 저거를. 오늘들의 이 스피커를 봤은 어떤 인디 할버스 봤고요. 그래서 오늘 소리가 좋았던 거예요. 되게 오늘들의 봤어 아이도 마치 거의 봤잖아. 아셨죠? 알겠어? 예, 복음도 오늘이 진짜 복음이에요. 자, 오늘들의 일자 생매도 징킹 생매도 쇼. 어제까지 맛배기. 우치도로 올때 주거라 할때 어떤 일 예, 줬어. 오늘은 진국. 오늘들 어떻게 징킹 쇼. 저녁에는 더 진국. 어레 봐 부어 징킹. 그리고 내일은 없어. 말하셔야 봐. 아셨죠? 알겠어? 그래가지고 우리 형제님 중에 한 분이 목사님 10월에 또 옵시다. 그 그래요. 하프티브스 이티브스에서 니는 아마스타트 다해야 되리 익선. 이분이 누구시냐면 요번에 집회 가자니까 아마 그랬던 분이에요. 오늘 테르만 세미나를 다 몽골 함께 하야 익선 제 웃고 익선. 자매님이 우리 몽골 같이 갑시다. 아니 돈에 나라 야일스다 익선. 나한테 안 가. 아니 그러나 약고 익선. 근데 하나님 일을 하셨어요. 아니 뭐가 익선. 저 자매님의 그 위에 막 혹이 마치 생긴 거예요. 테레 에크네링 어떤 허타트식 그게 의사가 합들었어. 암일 수도 있다. 테레 어떤 허트 배치 많고 해. 이제 그래가지고 여보 나 이게 마지막일 수도 있어. 그러니까 그래 그럼 가야지. 그래가지고 온 거예요. 그 어떤 이민이 솔직히 벌써 좀 많고 해. 여기 익선 제 되게 익선. 이제 암에 걸려 죽을 수도 있으니까요. 그래 허트 같은 거 혹시 많고. 그래서 자매님 그 걱정하지 마세요. 아무것도 아닐 거예요. 그랬어요. 팀 하렘베 테레 힘들던 일사. 야. 그 테레 요즘 시엑스. 그래, 아멘 하고 이제 병원에 가보니까 그 아멘 그치 하레올라 엠즈레오 야승친 그게 위에 있는 혹이 아니고 들어 합들 비시했어. 가서 해보니까 이 뭐지 간에 이렇게 물혹이 있었던 물혹. 테레 이틀근데 어떤 이 오스테스. 그 물혹은요 물 많이 먹으면 생기는 거예요. 테레 오스 어떡하라 이거 갖고 테레 오스 입고 오스인다 팀은 오스득네. 그래서 물혹이야. 테레 어떤 오스니 아무것도 아니야. 대체 요즘시. 없어도 되고 있어도 되고. 말씀지 양호초 나서고. 그래 그거 없었으면은 안 올 건데. 그래 팀이 오스가 쓴 걸 오늘들 테러를 했고 했어. 그게 있는 바람에 오신 거예요. 아니 팀이 없더라서 오치라스 오늘들의 인데 일승이. 그러니까 축복된 거지. 팀 오치라스 이럴 때 없쇼. 예, 아셨죠? 알겠어? 이게 물혹은 자주 생기는 게 좋은 거예요. 그래 너 지금이 없어 방방가 배줘 단어들로 생기로. 아멘. 예.
그래가지고 이 형제님 왜 안 올라가겠어요? 그랬더니만. 그래도 그렇다. 다야 이거 좀 많이 클라 됐습니다. 옛날에 중국에 전도회 갔는데 그 향 차이 막 냄새가 나잖아요. 그것 때문에 막 너무 고생을 했다는 거예요. 내일 이거 hat대 없어 막고 특승체 너 양식이 나왔을 때 트레이닝 오늘 아이고 못 하겠어. 그리고 이제 이 몽골에 오시면은 또 막 그 양 냄새 때문에 막 고생할 줄 알고 아예 안 한다고 했던 거예요. Тэгээ Монгол들에 봤어 헌님 ахнаас өнөр гарна гэсэн. Тэгээд би тэр өнөртөө юм идэж чадахгүй гэсэн. 네, 걱정하지 말라. Тэгээд битгий санааж гэсэн. 예, 코에다 집게 하나 이렇게 딱 찍고 가는 거예요. 내가 합차라는 게 함을 이게 합차 이렇게 버튼나. 그래요? 대모. 그래서 이제 왔어요. 되게 좋습니다. 그 첫날 이제 진짜 양 이제 전골을 끓인 거예요. Тэр ах энд ирэхээ шууд нөгөө 헌님 ахны шүлсээ болов. 그 나는 문 열고 딱 들어오니까 벌써 양 냄새가 확 나더라고요. Би тэр одоо сүмээ хаалгаар орчтол шууд нөгөө 헌님 ахны өнөрлөжсэн байхгүй юу? 야, 우리 형제는 이거 큰일 났다. Тэгээ нөгөө итгэгч бодоо яана тэр итгэгч яах вэ гэж. 이 첫날부터 굶게 생겼네. Тэр анхны өдрөөс тэр өрсөх юм байна да гэж бодсон. 그래가지고 막 라면 갖고 오고 막 그 햇반 갖고 오고 이제 그거 먹고 살라고 막 갖고 왔거든요. Тэгээ юм идэж чадахгүй гэж бодоо солонгосоос бэлэн гоём авчирсан байхгүй юу? 그래서 저도 이제 전골 나왔길래 제가 국물을 딱 또 먹어봤어요. Тэгээ нөгөө 헌님 ахтай шүлдэлсэн болохоор шүлдэлнээс амсч үзсэн. 양 냄새가 확 나는 거예요. Шоо 헌님 ах өнөрлсөн. 저는 그 양 냄새가 이제 하나도 괜찮아요. 저는 근데 надад бол тэр өнөр ямар ч асуудалгүй байхгүй. 근데 우리 형제는 야 이거 어떡하지? 그랬는데 아니 нөгөө итгэгч бодоод одоо тэр итгэгч яах вэ? 목도리만 양 냄새가 하나도 안 난다는 거예요. 아니 нөгөө итгэгч бас шүлдэлнээс амссан чи ямар ч өнөр байхгүй юм байна штэ гэсэн. 아니 근데 냄새가 나는데. 아니 надад бол өнөр гарч ирсэн. 근데 자기는 하나도 안 난대요. 아니 тэр өнөр ямар ч өнөр мэдэгдэхгүй байна. 그래가지고 너무 맛있게 먹었었나. Тэгээ маш амтахаа идсэн. 그리고 그 다음에는 또 양이 또 나왔는데. Маргааш дахиад 헌님 ах гарсан. 또 맛있다고 먹는 거예요. Бас л амттэйгээд идчихсэн. 야, 보니까 하나님이 코를 막아놨어요. Түүний хамрыг ажилуулахаар болиулсан байсан. 그래가지고 막 계속 잘 먹었어요 지금까지. Ажиллагаа болиулсан байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн сайн идэж байгаа. 얼굴이 토실토실해졌어요. Бүр одоо баг сайхан өнгө ороод царай нөр өнгө орсон. 그래요 그 형제님이 목사님 10월달에 또 와요 그런 거예요. Тэгээд тэр итгэгч 10 сартай дахиад ирээ гэж байгаа байхгүй юу? 하나님의 은혜예요. Бурхны нэгүсэл юм. 감사하죠? Талархтай 10월달에 봅시다. 10 сартай дахиад уулзаа. 예. 자, 여러분 저도 그랬는데 어렸을 때부터 저는 교회 다녔어요. За бич мо багасаа сүмд явдаг байсан. 교회 목사님들이 가르쳐 준 게 있어요. Тэр сүмийнхаа пасторыг заасан юм байна. 야, 죄를 지으면 하나님 앞에 용서해 주세요 하고 비를 하는 거예요. Ер нь үйлдэл үйлдэлсэн бол бурхнаас заавал уучлалт өгөх ёстой шүү гэсэн. 그러면 하나님 용서해 준대요. Тэгвэл бурхан уучлалт гэсэн. 그러면 교회만 가면 빌었어요. Тэгээс руу явбал дандаа сүмд явсан болгоо ингээд залбирдаг. 하나님 일주일 동안 지은 죄를 용서해 주세요. Бурхан минь миний 7 хоногийн туршийн үйлдэлсэн нүдлийг уучлаад өгөөч гэсэн. 앞으로 죄 안 짓게 해주세요. Цаашдаа ч намайг 누굴 үлдэхгүй байхад туслаарай гэсэн. 그리고 일주일 살고 또 가서 하나님 용서해 주세요. Харин 7 хоногийн дараа дахиад сүм дээрээ уучлаарай гэсэн. 그러면 용서를 해준다는 거예요. Тэгвэл уучлж өгнө гэсэн. 저는 그렇게 배웠어요. Би тэгж тийм юм сурсан. 이 교회 가도 그렇게 가르쳐주고 Тийм тэр сүм явсан ч гэсэн тэгж 저 заадаг. 교회 가도 그렇게 Бас 가르쳐주고 өөр сүмөр явсан ч гэсэн тэгж заадаг. 저는 그러면 그렇게 하는 것이 신앙이라고 생각했어요. Ингэж амьдрах нь бас итгэлийн амьдраад зөв одоо амьдарч байгаа гэж бодсон. 그렇게 하나님께 용서를 빌면 하나님 용서를 해주시고 야 그래 이제 용서해 줄게 그러실 줄 알았어요. Тэгж залбирх юм бол тиймээ тэгвэл би чиний санаа уучлаа гэж уучлана гэж бодсон. 근데 나중에 알았지만 Дараа нь мэдсэн. 야 내가 속았구나. Би хуурдсан юм байна. 야 성경은 전혀 그렇지 않구나. Библиэд шал ондоо юм ярьж ирсэн байна. 내가 이제 성경을 읽어도 이거 잘 모르잖아요 사실. Би харин Библийг уншлаа ч гэсэн ойлгохгүй байсан. 이렇게 두껍기 때문에 Энэ зузаан ном юм чинь. 보통 성도들은 이게 악세사리예요. За ерөн энгийн итгэгчнэр хувьд зүгээр одоо энэ чимэглэл байхгүй. 이거 잘 안 읽어요. Гэхдээ хүмүүс сайн уншдаг. 예배를 위해서 갖고 왔다가 Зүгээр сүмд явж байгаа хүн юм шиг царайдлах гэж аваад 이제 явдаг. 목사님 읽을 한번 찾아보고 Тэгээ пасторыг уншиж хахад нэг удаа дийж үзээд 이 덮으면 дараа хаачдаг. 다음 예배 때 또 열어요. Тэгээ дараагийнхаа бүтцийн өдөртөө нээдэг. 그렇기 때문에 성경 이야기를 잘 모르잖아요. Тийм учраас ерөн Библи дээр байгаа утга санаа сайн ойлгохгүй. 그래서 목사님들이 가르쳐 주는 게 저렇게 하는 건가 보다 하고 믿고 따라간 거예요. Тэгээ инхэх итгэгч дараа пасторыг зааснараа ингэ явдаг. 그 나중에 알았지만 실제 이 성경을 보니까
Дараа нь би биед уншаад үзсэн. 야, 놀라운 사실을 발견했어. Тэндээс маш гайхамшигтай нууцыг харсан. 오늘 가르쳐 줄까 말까? Тэр нууцыг та нарт задлаад өгөх үгүй юу? 오늘이 진짜 복음이라고 했잖아요. Өнөөдөр би жинхэнэ сайн мэдээ ирэн гэсэн шүү дээ. 이거 몽골 말고는 제가 말한 적이 없어요. Би Монголоос өөр улс орнд руу яваад нэг ч удаа ярьж байгаагүй. 이제 오늘 몽골에서 내가 이걸 뚜껑을 열라 그러는데 Өнөөдөр би Монгол хүмүүст зориулаад задлаад өгөх гэж байна. 이거 다른 날 아까 와서 다른 나라에서는 거의 안 열어요. Би арай ингээд харамтлаад өөр хүмүүст яриа байхгүй. 아셨죠? Ойлгосноо? 열어요 말아요. Задлаа үгүй юу? 근데 표정이 왜 그래? 표정이 왜 똘똘해? 잘했지 харсан чинь хүсэхгүй юм шиг санагдаж байна. 그런 표정이면 내가 웬만하면 안 열어요. Та нар ямар тийм наастргүй юм шиг байна. Тийм. Задлмаар. 진짜 열어요. Та нар ингээд бүр инээх хэвчээ. 알겠어요? гайхсан царайтай. 자, 여러분 죄가 있으면 Тэр ким нүүлсээр байвал 죄가 두 군데에 기록이 돼요. одоо та нарын нүүл хоёр газарт бичигдэнэ. 알겠어요? ойлгосноо? 자, 한 군데는 어디에다 죄를 기록하냐면 하나님 나라에 하늘나라의 죄가 하나 기록돼요. За нэгдүгээрт ямар газарт бичигдэж байгаа гэвэл бурханы улсад одоо бурханы улсад бичигдэн гэдэг. 또 한 군데는 어디냐면 дахиад өөр нэг газарт хаана бичигдсэн бэ? 죄를 지은 여러분의 마음에도 죄가 기록돼요. Одоо та нар нүгэл үлдсэн шүү дээ. Та нарын зүрхэндээ тэр нүдэл нь бичигддэг гэнэ. 그래서 천국에 가려면 Тэр бурханы улс руу явмаар байвал 두 군데에 기록된 죄가 다 지워져야 천국에 갈 수 있어요. хоёр газарт бичигдсэн тэр гим нүдлийн тэмдэглэлийг арилжижэл diwaajинд авах. 알겠어요? ойлгосноо? 자, 첫 번째 어디 기록됐어요? нэгдүгээр хаана бичсэн гэсэн бэ? 하늘나라에 기록돼 있어요. Тэнгэрийн улсад бичигдсэн. 여러분이 지은 모든 죄는 작은 죄부터 아주 큰 죄까지 낱낱이 하늘나라에 기록돼 있어요. Та нарын хийсэн жижигээс одоо том хүртэл бүх гим нүдэл нь Тэнгэрийн улсад бичигдсэн байна. 그 이야기가 예레미야 성경 17장 1절에 기록돼 있어요. тэр은 Еремия номын 17-гийн 1-ээр бичигдсэн байна. 유다의 죄는 Юудагийн нүдэл 한번 찾아볼까요? за хайгаад уншия. 예레미야 17장 Еремия 17-гийн 1. 1절입니다. 1-ээр байна. 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 Юудагийн нүдэл төмөр үзгээр бичигджээ. 그들의 마음판과 Тэр очир алмаажны үзүүрээр 그들의 단뿔에 새겨졌거늘. ний зүрхний самбар бодлон тэдний тахидлын ширээний өвөр дээр сийдлэгдэжээ. 자, 두 군데죠. Хоёр газар гэсэн. 하나는 그들의 마음판과. нэгдүгürt тэр зүрхний самбар дээр. 여기서 유다라겠지만 사실은 여러분 개개인을 말하는 거예요. За энэ дээр Юда гэсэн болохоос биш бид нар ч гэсэн энд хамрагдаж байгаа. 여러분이 죄를 지으면 그 죄가 여러분 마음에 기록이 되죠. Та нар бас нүгэл хийчихээ дараа та нарын зүрхэндээ бас үлддэг штэ. 아유, 내가 죄를 지었구나. Би нүгэл үлдсэн байж штэ. 내가 죄가 있네. нүгэлтэй болсон байна. 가책이 되잖아요. өөрийгөө буруутгах 마음의 죄가 기록됐기 때문에. нүгэлээ бичигдсэн болохоор 그게 тэр 그것만 보면 늘 주눅들잖아요. тэр тэмдэглэлийг харахаар санаа зовдөг. 아이고, 내가 죄인인데. Би нүгэлтэй болсон байж штэ. 아, 내가 이러면 천국 못 가는데. Ийм байдлаар би diwaajинд очиж чадахгүй юм байна штэ. 자기 마음에 기록된 죄를 알기 때문에. Яа тэгэхээр зүрхний самбар дээр гинүүл бичигдсэнийг бид 자, 또 한 군데 뭐냐면 그들의 단볼에 새겨졌다 했는데 дараа нь нэг хаан бичигддэг вэ гэвэл 요 단 ширээний өвөр гэсэн. 이 단은 하늘나라 성전에 있는 단에 그 뿔에 기록돼 있단 말이에요. Энэ тахилын ширээ хаан байдг вэ гэвэл Тэнгэр улсад байгаа бурханы асар дотор байгаа. 이해합니까? ойлгосноо? 혹시 여러분이 강에 가서 외상을 먹을 때가 있죠? Та нар одоо дэлгүүрээс заримдаа ингэж зээдлэр авдаг үе байгаа үстэй. 아이고, 내가 금방 갚을 테니까 저 뭐야 그거 하나 좀 주세요. 가게 주인한테 이제 그렇게 한단 За 말이에요. би удахгүй мөнгө буцаа одоо төлөй одоо надад зээдлээд өгөөрэй гэсэн. 그렇게 하세요. Тэгээд 그때 이제 그 가게는 옛날에 보면 장부가 있었어요. тэгээд хэрэг хүмүүс ингэ зээдлэр өгсөн бол заавал нөгөө дэвтэрэн дээр бичдэг. 그 외상 먹었다 그걸 기록해 놓잖아요. Одоо хэд өдөр хин одоо зээдлэр авсан байна.
그럼 외상을 가져간 그 사람 마음에도 아 내가 외상을 가져갔구나 하고 기록돼 있단 말이에요. Тэгвэл тэр зээлдэр одоо бараасан хүн байж тээ. Тэр хүний зүрхний самбар дээр ч гэсэн бичигдэн. 근데 나중에 이제 빚을 갚을 때는 Дараа нөгөө өрөө төлөх үед 내 마음에도 이제 갚았구나. 그게 이제 그때 지워지잖아요. өрөө төлсөн хойно одоо би төлчихсэн байж тээ. Одоо байхгүй болсон. 그리고 가게 주인도 오늘 갚았네 하고 빨간 볼펜을 이렇게 지운단 말이에요. Тэгээ нөгөө дэлгүүрийн эжент ч гэсэн энэ хүн чинь төлсөн байж тээ гэж нөгөө тэмдэглэлээ одоо арилжчихдаг. 그래 외상이 이제 없어지는 거죠. Тэгэхээр одоо тэр зээл өрөө нь байхгүй болчихдог. 근데 나는 분명히 갚아가지고 이제 갚았어 그러고 있는데 Би бол нөгөө төлсөн байхад 주인이 기록한 게 그게 안 주어지면 харин эзний нөгөө дэвтрээс арилгаа бовол 세월이 지난 후에 цаг хугацаа өнгөрсний дараа 그 외상 갚으세요. чи нөгөө өрөөгөө төл 지난번에 갚았잖아. өрөө төл би түрүү төлсөн шүү дээ. 언제 갚아요? 여기 보니까 그대로 있구만. Хизээ төлсөн юм бэ? Энэ тэмдэглэл дээр байгаа юм байна шүү дээ. 그럼 막 둘이 싸움이 나는 거예요. тэгвэл тэр хоёр маргагдлаа. 맞죠? Тийм байс. 그래서 두 군데가 다 지워져야 이제 화평이 지는 거예요. Хоёр газар дээр байгаа юмыг арилжижээд одоо ийм нарамдалтай байж чадна. 여러분 죄가 왜 무서우냐면 자, 김누글 гэдэг чинь яагаад аимшигтай вэ гэвэл 제가 하나님이고 이제 이분이 이제 사람이잖아요. намайг бурхан гэж бодох энэ хүнийг зүгээр хүн гэж бодъё. 만약에 죄를 이제 지으면 Одоо жишээлбэл 누굴 үлдсэн гэж бодъё. 이 사이에 이제 벽이 생깁니다. Одоо бурхан бидний хоорондоо тийм хан үүсэн. 여기 잘 보세요. сайн харагдаа. намайг сайн хараарай. 오늘 잘 보세요. сайн хараарай. 자, 그럼 이게 죄를 범하면 벽이 두 개가 생기는 거예요. 자, 김누글 үлдэхээр хоёр хан үүсэн. 자, 여기 이제 벽 하나, нэгдүгээр хан, 벽 두 개. хоёрдугаар хан. 자, 이렇게 하나님은 거룩하시기 때문에 자, бурхан ариун нэгэн учраас 절대 죄가 있으면 하나님이 마음을 열 수가 없어요. 자, бурхан нүгэлтэй өндрөө хижээ сэтгэлээ нээж чадахгүй. 죄인의 기도를 듣지도 않는다 했어요. бурхан 김누글нуудын залбирлыг сонсохгүй гэсэн. 왜냐? 이 죄가 가로막기 때문이죠. Яа тэгэхээр бурхан 김누글은 бид нарыг бурханаас хавцуулдаг гэсэн. 그게 죄가 무서운 거예요. Тийм учраас 김누글 гэдэг чинь ийм аимшигтай зүйл юм. 암이 들리면 그 암이 무서운 것은 хор тавдраа тусан шүү дээ. хор тавдар яагаад аимшигтай вэ гэвэл 내 생명을 빼앗기 때문이잖아요. бидний амь насыг аваад явдаг учраас. 그것처럼 이 죄는 하나님과 우리 사이를 가로막는단 말이에요. Тэгээ 김누글은 бид нарыг одоо бурханаас ингээ хордуулдаг байхгүй юу? 그래서 하나님 아무리 은혜를 베풀고 싶어서 죄가 가로막기 때문에. бурхан хичнээн хүмүүсрөө хайрыг илэрхийлж байгаа ч гэсэн хэлж чадахгүй. 그래서 죄가 무서운 거예요. Тийм учраас 김누글 аимшигтай зүйл юм. 그래서 이제 벽이 생기는데 인간이 죄를 지으면 하나님이 이렇게 하나님이 먼저 벽을 쌓습니다. 자, хэрвээ хүмүүс 김누글 үлдчихээр бурхан ингэж ханыг үүсэлдэг баг. 난 절대 죄인과 함께 할 수 없어. Би энэ 김누글нуудтай огт хамт байж чадахгүй. 맞아요? Тийм байс. 자, 두 번째는 사람도 마찬가지예요. 자, хүмүүс ч гэсэн адилхан. 제가 지금 사람도 또 하나님 편에 벽이 생겨요. 자, 누굴 үлдэхээр бас хүмүүс бурханы өмнө зогсоход тавгүй бодлоо. 이 죄는 하나님 앞에 자유롭게 나아갈 수 없게 한단 말이에요. 아니, 김누글에서 болж хүн бурханы өмнө чөлөөтэй явж чадахгүй бодлоо. 이해가시죠? ойлгосноо? 예, 여러분들 누군가에게 죄를 지으면 다가갈 수가 없잖아요. Та нар ч гэсэн хэн нэгэндээ буруу зүйл хийчих юм бол тэр хүн рүү дараа ойртохоос одоо хэцүү үстэй. 그래서 죄가 있으면 이 벽이 두 가지가 있는데 자, 김누글 үлдэхээр хоёр газар та хан 무슨. 이 두 벽이 다 허물어져야 하나님과 우리가 화평할 수 있는 거예요. 이 хоёр янзын ханыг устгажээжэл бид нар бурхантай ийм нарамдалтай болж чадна. 이해가시죠? ойлгосноо? 그거 마음에 잘 기억하세요. Энийг сайн санаад байгаарай. 벽이 몇 개 있어요? хоёр хэдэн хан байгаа гэсэн бэ? 두 개. 두개였어. 하나님 편에 하나, 인간 편에 하나. нэгдүгээр бурханы талд нэг хан байгаа, хүний талд бас нэг хан байгаа. 하나님 편에 벽이 하나 허물어진다고 해도 하나가 남아있으면 여전히 우리는 화평할 수 없어요. 그래 бурханы талд байгаа ханыг нураасан ч гэсэн бидний талд хан хэвээр байгаад бид нар бурхантай ийм нарамдалтай байж чадахгүй. 반대로 인간 편에 벽이 허물었어도 하나님 편에 벽이 있으면 절대로 하나 화평될 수 없어요. эсрэгээр хүний талд ханыг нураасан ч гэсэн бурханы талд хан хэвээр байгаад бид нар бас бурхантай ийм нарамдалтай байж чадахгүй. 그래서 아까 저희가 두 군데 기록되어 있다고 했잖아요. Би сая хоёр газарт 누굴 бичигдсэн гэж. 하늘나라에 기록된 죄. Тэгэр улсаар бичигдсэн 누굴. 그리고 인간 마음에 기록된 우리 죄. 조문의 사발 дээр бичигдсэн 누굴. 이 기록이 없어져야 하나님은 인간과 화목될 수 있다. Энэ хоёр газарт бичигдсэн гэмнүүдлийг арилжижээд бурхан бид нартай ийм нарамдалтай байж чадна. 아멘. 아멘. 자, 그러면
내가 교회를 다니면서 하나님 내 죄를 좀 용서해 주세요. 용서해 주세요. 이렇게 빌면 하나님 용서해 주시고 나와 화목된다고 배웠어요. Би анх сүмдээ явахгүй да сүмд очоод залбираад уучлаарай гэж залбираад би бурхантай ийм нарамдалтай байж чадна гэж сурсан. 근데 이게 너무 거짓된 거예요. Харин тэр чинь үнэхээр худлаа байсан. 왜냐? Яагаад гэвэл 잘 들어보세요. сайн сонсоорой. 예수님이 이 땅에 오셨죠? Есүсийн газар дээр ирсэн. 맞아요? Тийм ээ? 왜 오셨다겠어요? Яагаад ирсэн гэсэн бэ? 예, 우리를 죄에서 구원하러 오셨다겠죠? За бид нарыг дүгнэлээс аврах гэж ирсэн. 그걸 정확한 의미를 가르쳐 드릴게요. За тэрний утга санаа тодорхой зааж өгье. 예수님이 죄를 사하신 건 뭐냐면 Есүсийн гин нүглийг угаасан нь одоо ямар ач холбогдлыг өгж байгаа гэвэл 예수님이 이 땅에 오셔가지고 십자가에 달리셨을 때 그 Есүс энэ газар дээр ирээ задлын дээр цовдлогдоход 피를 다 흘리셨는데 Есүс дотор байгаа хамаг цусаа урсгасан. 자 예수님은 그 피를 들고 Есүс тэр цусаа 하늘나라로 가셨습니다. тэнгэрийн улс руу явсан. 그리고 하늘나라에 있는 그 죄의 기록 있잖아요. 기록. Тэгээ тэнгэр улсад байгаа бидний гин нүглийн одоо бичигдсэн газар байна. 죄의 기록. гин нүглийн тэмдэглэл байна. 아까 하나님 편에 기록된 그 단뿔에 기록된 그 죄 말입니다. Өөрөөр бурхны талаас бичсэн тэр өвөр дээр бичсэн нүглийн тэмдэглэл байна. 그 단뿔에 그 당신의 피를 발라서 Тэр өвөр дээр Есүс өөрийнхөө цусаа нялсан байхгүй юу? 하나님 편에 기록된 죄를 낱낱이 지워버린 거예요. Бурхны зүгээс бичсэн тэр бүх гин нүглийн тэмдэглэлийг адилгаар дуусгасан. 아멘. Ойлгосноо? 자, 그래서 하나님 편에서 저 인간을 향해서 벽이 있었는데 бурхны талд бас нэг хан байсан. 왜냐하면 하늘에 기록된 이 죄를 보기 때문이었어요. Яа тэгэхээр бурхан тэр тэнгэр улсад бичигдсэн нүглийг 이걸 харж 보는 байгаа. 동안에는 절대로 인간을 향해 마음을 열 수가 없는 거예요. Бурхан тэр хүмүүсийн нүглүүдийг харахад хүмүүс рүү хаалгаа нээж чадахгүй байсан. 그래서 예수님이 피를 흘리셔서 그 피를 가지고 하늘나라에 가서 그 죄를 낱낱이 지워버렸단 말이에요. Тийм учраас Есүс өөрийнхөө цусаа аваад бурхны улс руу яваад тэр бурхны улс дээр бичигдсэн тэр гин нүглийн тэмдэглэлийг бүгдийг адилгаар дуусгасан. 자, 그러면 하늘나라에 기록된 죄가 더 이상 있어요, 없어요? Тэгвэл тэнгэр улс дээр та нарын одоо тэр газар дээр та нарын нүглүүд байгаа байхгүй юу? 네, 없어요. Тийм ээ, байхгүй. 그래서 하나님은 그걸 보고 야 이제 죄가 다 사해졌구나. Тэгээ бурхан тэр тэмдэглэлийг арилгацсныг хараад одоо хүмүүс 자 이제 인간에게 죄가 끝났구나. хүмүүстэй ямар ч гин нүг байхгүй болсон байж тээ. 야 예수야 너 수고했다. Чи Есүс бас сайн ажиллаа. 자 그런데 문제가 또 있어요. Харин дахиад нэг асуудал байна. 문제는 인간이 이제 하나님 편에 그 죄 때문에 벽을 갖고 있잖아요. За асуудлын үг гэвэл хүмүүсийн төлөө бас нэг хан байна. 왜요? Яагаад? 자기 마음에 죄가 지금 기록돼 있단 말입니다. Тэр хүмүүсийн сэтгэл дээр байгаа гин нүгэл нь хэвээр байсан. 그러니까 사람들이 하나님께 나가려면 늘 내 마음에 기록된 죄를 보는 거예요. Тэгээ хүмүүсээ бурхны өмнө очих гэхээр зүрх самбал дээр бичигдсэн нүглийг харж ирсэн. 아이고 내가 일주일 동안도 죄를 지었는데. Тэгээ 7 турш би ийм нүгэл үлдсэн шүү дээ. 아이고 이렇게 죄가 많은데. Би их нүгэлтэй юм байна шүү дээ. 내가 하나님께 나가면 하나님 기뻐할까? Намайг бурханд очихоор бурхан намайг хүлээж авах болов. 아 기뻐하지 않을 거야. бурхан намайг таалахгүй. 그래가지고 인간이 하나님 앞에 있는 이 벽을 갖고 있는 거예요. Тэгээ одоо хүний талдаа бас ийм хан байгаа гэсэн. 그러니까 하나님이 아무리 야 내가 너를 복을 줄게 해도 Тэгээ бурхан хүмүүсрөө би та нарыг өрөө 아유 나가 무슨 복이 있겠어요. над шиг юм юу ч одоо бурханаас өрөөл авах байдаг. 그래서 스스로 이제 하나님과 벽을 쌓는 거예요. өөрөө ингэж бурханаас холдчих. 하나님은 이제 당신이 벽이 없어졌기 때문에 아니야 내가 너를 복을 입히고 싶어. бурханы зүгт байгаа тэр хан дууссан байхгүй болсон учраас үгүй би чамайг өрөөх гэж байна. 자기 뭐 안 된다니까요. Харин тэр хүмүүс үгүй би болохгүй хаа. 알겠습니까? Ийм болсон. 근데 사람들은요 하나님 내 죄를 용서해 주세요 그렇게 빌어요. Тэгээ хүмүүс бурханы намайг уучлаад өгөөч гэж залбирдаг. 자 하나님 편엔 이미 용서했어요 안 했어요? За бурханы талаас уучлаагүй. 하나님 편에 이미 이 죄의 기록이 다 끝났단 말이에요. Бурхан айлтын тэр нүглийн тэмдэглэлийг бүгдийг арилгаа дуусгасан. 난 이미 너를 용서했어. Би айлтын та нарыг уучлсан шүү дээ. 이제 네 죄가 없어. Та нарт нүгэл байхгүй. 야 이제 우리 화목하자. Одоо хамтдаа ийм нарамдалтай байцгаая. 아이 그러지 말고 용서해 주세요. Үгүй биш ээ бид нар уучлаарай гэж залбирах ёстой. 용서했다니까. Үгүй чамайг уучлсан гэдэг үстэй. 그러지 말고 용서해 주세요. Үгүй намайг уучлаад өгөөрэй. 하나님이 막 너무 답답하신 거예요. Бурхан үнэхээр бачимтмаар байсан. 그래서 노래도 있잖아요. Тэгээд ийм дуу ч гэсэн байна. 돌아와 집을 나간 자여.
эргэж ирээ гэрээс оргон явсан хүмүүсээ 야 오기만 해. зүгээр ирээд ирэхэд бодлоо. 이미 다 용서했어. Айлдээ уучлсан шүү дээ. 여러분 누가복음 15장이 그 얘기예요. Лук 15 дугаар үлдэлээр Баахугийн тэр 집을 나가자 오기만 해. гэрээс оргож авсан зүгээр буцаад ирэхэд бодлоо. 너 다 용서했어. Би чамайг уучлсан шүү. 내가 너한테 다 줄 거야. Би чам бүхэмийг 송아지도 주고, туулч гэсэн өгөн, 인장 반지도 주고, бүгч гэсэн өгөн, 새 옷도 주고, шинэ хувцас гаргаж өгөн, 신발도 주고, бодлч гэсэн өгөн, 내 아들이란 직분도 주고, хүү гэсэн одоо эрхэн хിവэрэ байлгадаг 그냥 오기만 해. чи зүгээр ирэхэд бодлоо. 근데 탕자는 안 돼요. Харин дүү Баахуг үгүй 내가 이렇게 혈안방탕히 살았는데, би таны эдгэрэнгийн өргөл тараа хийсэн шүү дээ. 내가 아버지를 거스렸는데, би таныг эсэргүүцсэн шүү 안 дээ. 돼요, 안 돼요. Тэгж болохгүй. 그래서 대주가에 살고 있는데. Тэм учраас нөгөө гахай хашаанд амьдардаг байсан. 그 탕자는 아버지 편에서 이미 용서된 걸 이걸 몰랐어요. Тэр Баахуг аавын талд байгаа тэр аавын талаас уучлсныг мэдээгүй байсан. 자기 편에 있는 이것만 보는 거예요. Зөвхөн өөрийнхөө талд байгаа гэм нүдлийг харж байсан. 죄를 지었는데, Би нүгэл үлдсэн. 아버지를 거스렸는데, Би 아아가 эсэргүүцсэн, тэрсэлсэн. 그래놓고 탕자는 아버지가 나를 좀 용서했으면 좋겠다. Тэгээ Баахуг дотроо аав намайг уучлах юмсан гэж бодоод 아버지가 좀 나를 좀 그거 다 죄 좀 지워줬으면 좋겠다. 그러고 있는 거죠. аав миний гэм нүдлийг тоохгүй болоосаа гэж хүсэж байсан. 이미 아버지 편에서는 다 지웠어 안 지웠어요? Аль хэдийн тэр аавын талаас гэм нүдлээ байх болсноо байгаа. 예수님이 이미 그렇게 하신 거예요. Есүс аль хэдийн бидний гэмээ угаачихсан. 예수님이 십자가에 높이 달려 돌아가신 것은 Есүс тэр өндөр загалмай дээрээс цовдлогдсон шалтгаан юу гэвэл 하늘나라에서 이렇게 죄를 다 갚았다. 그걸 보여주려고 그러는 거예요. бүр одоо тэнгэрээс бидний гэм нүдлээ угаасан гэдгийг хэлж байна. 아멘. 아멘. 그러면 하나님 용서해 주세요. Тэгвэл бурханаас уучлаарай гэж гуйх 이게 맞아요? энэ нь зөв буруу. 아니에요. буруу 있대. 이제 하나님은 다 지웠으니까 누구만 지우면 돼요? Бурхан аль хэдийн угаачихсан. арилгачихсан. Тэгвэл хэн арилгаад болохгүй. 내 마음에 기록된 죄만 지우면 돼요. Бидний зүрх самбар дээр байгаа юмыг арилгахад бодлоо. 아멘. 아멘. 예. 이제 벽이 이제 자, 하늘나라 벽은 이미 끝났고요. Тэнгэрийн амжилттай байгаа хан аль хэдийн нурсан. 내 마음에 이제 친 그 벽만 없애면 되는데. Одоо бидний талдаа тэр ханыг нураахад бодлоо. 그 벽은 내 마음에 기록된 죄만 깨끗이 지워지면 죄는 끝나요. Бидний зүрх самбар дээр бичигдсэн тэр нүдлийг арилгачихад бодлоо. 그런데 도대체 이 마음의 죄를 어떻게 지우냐? Тэгвэл бидний зүрхэнд байгаа тэр гэм нүдлийн тэмдэглэлийг юугаар арилгачих 좋은 вэ? 방법을 가르쳐요. Тэгээ тэр арга ухааныг зааж өгье. 집에 가셔가지고, Гэрлөө яваад, 예, 집에 가셔가지고 гэрлөө үгээ яваад 각을 양했어요. 각을 입에 нөгөө шингэн байгаа. Одоо ам цэвэрлэл дээр шингэн байгаа. 입에 넣고 тэрийг амруу хийгээд 오물오물 하다가 하다가 뱉으면 тэгээд хайчвал 깨끗이 씻어져요. тэр цэвэр болно. 뭐가 씻어지겠어요? 이хээр юу одоо цэвэрлэгдэх вэ? 입에 있는 것만 씻어져요. ам дотор байгаа бузраа одоо ариусгахтай. 마음에 있는 게 씻어지겠어요? тэргээр одоо сэтгэл дотор байгаа бузрууд арилгаж чадах уу? 안 씻어져요. чадахгүй шүү дээ. 그럼 어떻게 하느냐? 더 안 씻어지면 Тэгвэл яах вэ 내 гэвэл 타올 하나 준비해가지고 тэгвэл та нар нөгөө хэр одоо биеийн хэр арилгах гэж байгаа. 요 가슴에다가 이제 비누를 많이 칠해가지고 Тэгээ тэрүүгээр ингэж сайн одоо хийгээрэй. 깨끗이 씻어요. сайн угаагаарай. 그러면 마음에 있는 죄가 씻어지겠어요? Тэгэхээр хүний зүрхэн дээр байгаа гин нүгэл арилгах уу? 안 씻어져요. арилгахгүй. 안 씻어져요. угаахгүй. 마음에 기록된 그 죄는요. зүрхний самбар дээр бичигдсэн гин нүгэл нь 인간이 무슨 짓을 해도 안 씻어져요. хүн юу хийсэн ч гэсэн арилгахгүй. 에이 그러면 내가 막 이왕 죄 진 것보다 앞으로 착하게만 살아야지. За тэгвэл одоо гин нүгэл үйлдэн гэж хааш юм бэ? Би зүгээр одоо сайн дандаа ингэж шудархаа амьдраа. 앞으로 죄 하나도 안 짓고 нэг ч нүгэл үйлдэхгүй байа. 착하게만 살아야지. зүгээр шудархаа амьдраа. 그러면 죄가 씻어집니까? Тэгэхээр гин нүгэл чинь арилгах уу? 소용없어요. ямар ч 아멘. 아멘. 여러분이 무슨 짓을
짓을 해도 마음에 기록된 죄는 안 씻어집니다. 다들 яасан ч гэсэн 다들 гимнүглээ угааж чадахгүй шүү. 다른 방법이 있어요. 좋은 방법 있으면 가르쳐 주세요. Ямар нэг арга барил байгаа. Та нар өөрсдөө хийчихээр тийм арга барил байгаа. 전에 다니신 분은 막 전에 다니신 분 108번을 막 절을 하더라고 부처님한테. нөгөө буддаа сүмрөө явдаг хүмүүс 1008 удаа тийм мөрөгдөг юм. 그렇게 하면 무릎 하면 아파요. 1008 좋은 햄. 선상수 좋은 108. 좋은 햄. 예, 그렇게 하면 죄가 씻어지는 게 아니라 무릎 하면 아파요. Тэгээ чихээрээ өвдөг болохоос биш. Ер нь гин нүдлээ айлахгүй. 관절염 걸려. Тэгэхээр одоо үе мөчний өвчтөй байна. 소용없어요. Ямар ч нэмэргүй. 여러분 무슨 짓을 해도 이 마음판에 있는 죄는 절대 인간은 씻을 수가 없습니다. Та нар чадах бүхнээ хэлсэн ч гэсэн зүрх самбар дээр нүдлээ айлгаж чадахгүй шүү. 저는 어떻게 씻는 줄 알아요. Гэтэл би яаж айлгахаа мэдэн. 가르쳐 드릴까? 자주 호. 좀 아니면 아꼈다가 저녁에 얘기해. 그래서 энэ удаа харамлчихад орой зааж өг. 오늘 그냥 해버려? Одоо ярьж өгөх үү? 네, 그렇지. 오늘 그거 이야기 안 하면 밥 못 먹어요. Өнөөдөр одоо би ярихгүй өдрийнхөө өгөхгүй байна. 그 얘기 안 하면 우리 목사님이 밥 안 줘요. өнөөдөр үнийг ярихгүй тэр пастор надад хоол өгөхгүй байна. 그래서 이걸 얘기해 드리고 그 다음에 밥을 먹어야 돼. Тэгээ энийг ярьчихад дараа хоолнд ороо гэж. 자, 이제 하나님 편에 용서해 주세요. 하나님 용서해 주세요. 그 일을 하면 안 돼요. Одоо бид нар бурхнаас нүглийн уучлаад өгөөч гэж гуйх хэрэггүй. Гуйж болохгүй. 하나님 편에서는 이미 용서 끝났다니까. Бурхны зүгээс бидний уучлаад дууссан. 여러분 마음에 있는 죄만 씻으면 돼. Та нарын зүрх самбар дээр бичигдсэн тэр нүдлийг арилгахад бодлоо. 근데 진짜 그거를 아는 사람은 전 세계에 몇 사람 없어요. Тэр ардаа барилдлыг мэддэг хүмүүс энэ дэлхийд маш ховорхон байна. 진짜예요. Нэр шүү. 아멘? 아멘. 예. 옆에 장로교 가면 소용없어요. 못 씻어요. Та нар хажууд байгаа тэр үйлсийн сүмрөө яваад үз. Бах бид нар ярьж чадахгүй. 그래가지고 저도 옛날에 교회 다니면 맨날 울면서 기도했어요. 왜 호칭 сүмд явж байхгүй бага өөдлөнгөө залбирдаг байсан. 왜냐면 그냥 매일적으로 용서해 주세요 그러면 안 해줄 것 같아가지고 Зүгээр залбирахаар уушлахгүй юм шиг санагдаад 눈물로 막 용서해 주세요. хамаг нүдлээс дуслуулаад уушлаарай гэсэн. 아 근데 한 번은 막 울면서 하고 싶은데 눈물이 안 나오는 거야. Нэг удаа нүдлээс одоо дуслуур гарч гисэн нүдлээс гарахгүй байсан. 아 그날은 왠지 막 눈물이 안 나오는 Тэр 거야. өдөр нэг сони одоо гарахгүй байсан. 정신이 말똥말똥해. Ухаан сэрүүн байсан. 야 그럼 어떡하지 이거. Одоо яах вэ? 그래가지고 안 되겠다. 이거 시작을 한번 눈물이 시작이 돼야 되는데 이게 안 터지는 거예요. Нэг нүдлээс гарахаараа ингэж ус ингэ гарч ирдэг байхгүй. Бүр өргөлтэй байхгүй. 그래 고개 살짝 숙이고 침을 발라가지고 여기다 받쳤더니 Нэг удаа ингэ шүлсээ аваа ингэ нүдэнд ингэ 이게 시작이 되면 막 나올 것 같아가지고 инхээр одоо нүдлээс гарандаа гэж бодсон. 아이고 그런데 그런데도 눈물이 안 나오는 거야. Тэгсэн ч гэсэн нүдлээс гараагүй. 아이고 오늘 안 되겠다. 오늘 одоо аз тараагүй шүү. Онготоо буугаагүй шүү. 그래가지고 실패했어요. Тэгээд одоо бууж өгсөн. 아 여러분 눈물 흘려도 안 돼요. Нүдлээс гарсан ч гэсэн болохгүй. 착하게 살아도 안 돼요. шударга амьдралаа гэхэд болохгүй. 내 마음의 죄를 씻는 건 그런 방법이 아니에요. Зүрхний самбар дээр тийм нүдлийг тийм аргаар угааж чадахгүй. 자 예를 들어볼게요. Одоо жишээлбэл 시간이 지금 몇 시간? 지금 11시 20분 되고 있습니다. 11시 20분. 몰랐어요? 시간을 옛날에 우리 교회에 이제 그 야외 예배를 갔단 말이에요. 근데 어떤 만약 신명상태가 가더라 좋을까 했어 봤고요. 그래가지고 이제 보물 찾기 시간 있어요. 여기도 그런 거 있죠? 보물 찾기 시간. 어떤 녹슨 1등씩 어тл러에 гэсэн арга 이제 тоглоом зохион байгуулсан. 그래 이제 보물을 이렇게 갖춰놓고. Тэгээ хүмүүс ингээд газар бүрөө ингээд тийм 1등씩 баялагийг ингээд нуу тоохгүй. 예, 점심 먹고 나서 여러분 이제 보물 찾기 시간입니다. Тэгээ өдрийн эдсний дараа одоо нуугдсан 1등씩 олноорой гэсэн тоглоом тоглоё гэсэн. 이제 요런 종이를 이제 조그만 종이를 이제 숨겨 놓는 거죠. Тэгээ нэг цаасан дээр ингээд бичээд тэр цаасаа ингээд юмд нуу 그래서 그걸 찾으면 이제 선물을 이렇게 주는 건데.
Тэгээд тэр цаасан орсон хүнд тэр цаасан дээр бичигдсэн юмыг бэлгээр өгдөг байсан. 그래서 보험을 숨겨놓은 구역을 이렇게 이제 정해놓은 거예요. Тэгээд яг ямар хэсэгтээ тэр цаасын нуусныг хүмүүстэй зарлалдаг. 근데 예를 들어서 여기서 보물 찾기 하는데 대한민국에다 막 숨겨놓으면 여러분 어떻게 찾아요? 그래 어떤 몽골도 бид нараа тэр тоглолыг гэсэн боловч солонгостой тийм цаасан нуу та нар яаж олох вэ? 그러면 안 되죠? Тэгж болохгүй шүү дээ. 보물 찾기 하려고 막 비행기 타고 한국 가면 안 되죠? Та нар тэр цаасаа олох гэж онцсон суугаад ямар солонгос явахгүй шүү дээ. 그래서 이제 보물 여기에 보물 숨겨놨어요 이렇게 가르쳐줬어요 다. Тэгээ энэ хавьд тэр цаасаа нуусан шүү. 그래서 이제 시작 그러면 일로 와서 여기서 찾으세요. 그래서. Тэгээ эхэлцгээгээд энэ хавьд байгаа шүү. Энэ хавьяас олоорой гэж. 그 거기 말고는 숨겨놓은 적이 없어요. Энэ хавь газраас өөр газарт нуугаагүй байсан. 근데 이제 어떤 노인네가 알았어 그러시는 거예요. тэгсэн чинь нэг өгшин байсан. Тэр өгшин. 그래가지고 시작했는데. Тэгээ 고아이 гэж эхэлсэн. 모든 사람이 이쪽을 와가지고 막 여기저기 막 찾고 그러는데. За бүх хүмүүс нэг газар руу яваад хайх гэжсэн байхгүй юу? 내가 가만히 보고 그 노인네가 쫄려 가시는 거예요. тэгсэн чинь нөгөө өгшин хүмүүс бүр одоо хол газар руу явсан байсан. 그래서 뭐 하시는가 이렇게 보니까. Тэгээ юу аягадан болоо гэж бодсон. 이만한 돌인데 그거 막 들고 막 이러시고 계시는 Тэр 거예요. маань энэ том чулуунуудыг ингэж ирүүлээд хайж байсан. 그래서 가서 어르신 뭐 하세요? 그랬더니 Тэгээ би тэр өгшинөөр очиж та юу хийгээд байгаа юм бэ гэсэн. 보물 찾지. Нөгөө эрдэнэсээ одоо хайж авах штэ. 여기 보물 없어요. Энд байхгүй штэ. 저기 있다고 가르쳐 드렸잖아요. Тэр хавь баг гэрлээ штэ. 아이고 가만히 있어봐. Чи зүгээр бай. 또 딴 데 가서 또 막 또 찾고. 그래. Шал өөр газар руу яваад бас чулуугаа ингээд 이 어르신이 얼마나 고집이 센지. тэр өгшин маш зөрөөд замтай байсан. 보물을 찾았겠습니까? 못 Тэр 찾았겠습니까? өгшин тэр эрдэнэсээ олж чадахгүй юу? Чадсан болоо чадаагүй болоо. 하나도 못 찾았어. Нэг ч олж чадаагүй. 이쪽으로 온 사람 막 2개도 찾고 3개도 찾고 막 그랬어. Энэ хавьяас энд ирээд хайсан хүн бол зарим нь зарим хоёр ч болсон. 그래서 제가 그 2개 찾 하나 줘봐. Тэгээ хоёр орсон хүндээ нөгөө өгшин хүндээ нэгийг өгөөрэй гэсэн. 그래가지고 불쌍해서 노인네한테 하나 드렸어요. Тэгээ өрдмөр санагдаа тэгээд тэр өгшин хүнд өгсөн. 고집이 세신 거예요. Тэр маш зөрөөд байсан. 이건 성경도 마찬가지예요. Энэ Библиэд харьцахад бас. 하나님이 죄를 용서해 주세요. Бурхан намайг уучлж өгөөрэй. 나는 이미 용서가 끝났어. Хайрладаг чамайг уучлсан шүү дээ. 이제 네 마음의 죄나 씻어야 돼. Зүгээр чиний самбар дээр байгаа гим нүглийг арилгачихад болно. 내가 네 마음의 죄를 씻는 방법을 가르쳐 줄게. Би одоо самбар дээр чинь нүглийг би угаахад зааж өгье. 그거 됐고요. Тэр хэрэггүй. 하나님 해줘 용서해 주세요. Зүгээр та намайг уучлаад өг. 이건 용서가 끝났다니까. Уучлаад өгөө эцтэй. 네 마음에 있는 죄 씻는 방법 가르쳐 줄게. Одоо зүрх самбар дээр байгаа нүглийг чинь угаах хэрэгтэй. 관심도 없어요. Тэрэнд сонирхгүй. 듣지도 않아요. Сонсогч үгүй. 여러분이 그렇단 말이에요. Та нар тийм байсан. 아멘. 여태까지 그렇게 여러분 저 많은 사람들 지금도 그러고 있어요. Тэр гадуур олон хүмүүс тэгж амьдарч байгаа. 자 제가 얘기해 드릴게요. Би та нарт хэлээ. 일반 교회 사람들한테 예수님 오셨죠? Одоо бусаас сүмийн хүмүүс. 예. Есүс ирсэн шүү 그 дээ. 예수님 믿어요? Тэр Есүс итгэж байна уу? 예. Тийм ээ. 예수님 무슨 일 하셨어요? Харин Есүс тань зөвхөн ямар ажил хийсэн бэ? 아이고 우리 죄 씻었죠. Энийг мэ угаасан шүү дээ. 그럼 죄 없어요? Тэгвэл тань гинүр байгаа юу? 아니죠 죄 있지요. Айлгүй яах вэ? 그러고 또 예수님 하나님 용서해 주세요 이러고 있는 거예요. Тэгээд эцэр байнга одоо нүглийг минь уучлаад өгөөрэй гэж залбирч суудаг. 이상하잖아요. Сонин байгаач тээ. 예수님 죄 다 씻었다고 하면서 Есүс бүгдээ угаасан гэж ярьж байгаа мөртлөө 또 용서해 달라. дахин уучлаарай гэж гуйдаг. 왜 그런 줄 아세요? Тэр ямар учиртай гэдэг юм бэ? 지금 내 마음에 기록된 이 죄가 안 씻어져서 그러는 Тэд 거예요. өөрсдийнхөө зүрх самбар дээр бичигдсэн гэм нүглийг арилгаагүй байгаа. 아멘. 아멘. 자, 요 죄만 씻으면 끝나는 거죠? Одоо энэ зүрхний самбар дээр байгаа нүглийг угаачихад болно. 아멘. 아멘. 여러분도 하늘나라의 죄를 씻어진 거 믿죠? Та нар ч гэсэн тэнгэрт бичигдсэн нүгэл угаагдсан гэдэгт итгэж байна уу? 근데 이게 안 씻어지죠? Харин самбар дээр байгаа нүгэл нь арилахгүй байгаа. Тийм үү? 요거 씻는 거 가르쳐야 돼요. Одоо энэ дээр байгаа нүглийг угаах аргыг зааж өгнө. 또 그래요. 또 뜸들지 말고 빨리 이야기하세요. Тэгвэл одоо тойруулаад ирэхгүй шууд ирж өгөл төө. 그러면 안 돼. Бас тэгж болохгүй гинэ. 막 밥하다가 빨리 열으면은 그덜 익어 안 돼. Будаа агшаачихад дундаас ингээд онгойлгочих юм бол будаа болохгүй шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. 밥을 하고 한참 또 기다려야 돼. Одоо будаага твчхаад тэгээд агшаагаа зөв хүлээх хэрэгтэй. 뜸들여야 돼.
бас хүлээх хэрэгтэй. 그래서 뭐 아 참 묵상하다가 그때 열어야 돼. Тэгээ жоохон ингээ тунгааж байгаа, жоохон байжгаад онгойлох гэсэн. 아셨어요? Ойлгосноо? 지금 가르쳐 드릴까? Одоо шууд жаад юм уу? 이제 가르쳐 드려야 돼. Одоо заах цаг 더 болсон. 이상 뜸들이면 이제 타버려. 밥이 타버려. Өшөө хүлээгээд байх юм бол нөгөө бодоод хүлээх шиг юм бодлоо. 그래서 안 돼. Тийм учраас болохгүй. 그래. 여러분 속도 막 타죠 지금? Та нарын одоо стресс ч гэсэн жоо төлөгдөж байгаа шиг болж байгаа үстэй. 잘 보세요. За одоо сайн сонсоорой. 이제 예화를 하나 드려야 돼. Одоо нэг жишээ ярьж өгье. 어떤 그 시골에 늙은 그 할머니가 한 분 살았어. За нэг хөдөө тусганд нэг эмээ амьдардаг байсан байхгүй. 이분은 시골에 살면서 이제 가난하게 사신 거죠. Тэр эмээ хөдөө амьдарчсан бас ядуу амьдарч ирсэн. 아들이 하나가 있는데 이제 도시에 나가서 нэг 일을 하고 있는 거예요. хүү байсан байхгүй. Тэр хүн ингээд хот руу яваад ажилтдаг байсан. 시골에 있으면서 돈이 없으니까 그 가게 가까운 가게에 가서 외상을 자꾸 먹은 거예요. Тэр эмээ болохоор мөнгөгүйсэн болохоор тэр тусганд байгаа дэлгүүрээс дандаа зээлээр авдаг байсан. 그래서 그 가게 가면 장부가 있는데 Тэгээ тэр дэлгүүрийн эзний нөгөө тэмдэглэдэг дэвтэр байна. 그 장부에 보니까 10만 원어치를 먹은 거예요. Тэр дэвтрийг харсан чинь 100,000 орчим одоо бараа авсан гэсэн. 그럼 할머니 마음에도 아이고 내가 10만 원 빚졌구나 그 마음이 있죠? Тэгвэл тэр эмээгийн сэтгэл дотор ч гэсэн би 100,000 өртөө байна гэсэн юм байгаа шүү дээ тийм ээ. Байж таар шүү дээ. 외상을 먹으면 두 군데 기록된다고 했잖아요. Бас зээлээр аваад бас хоёр газар дээр бичигдээ. 하나는 가게에, Нэгдүгээр тэр дэлгүүрийн эзэнд, 하나는 할머니 마음에. хоёрдугаар тэр эмээгийн сэтгэл дотор. 그러니까 이제 그 앞에 가게 앞을 지나만 가면 미안한 거예요. Тэгээ нөгөө эмээ тэр дэлгүүрийн урдуур өнгөрч авахад дандаа ингэ сэтгэл ингэ томдог. 아유 내가 외상을 갚아야 되는데. Нэрээ би нөгөө өртөө штэ өрөө дарах хэрэгтэй штэ. 아이고 저 주인을 얼굴을 볼 면목이 없구나. Яана би тэр хүний өмнө зогсоо нүргүй байна. 그래서 이제 그 앞으로 가지도 못하고 맨날 빙빙 돌아가지고 막 다니고 그랬어요. Тэгж бодсон тэр дэлгүүрийн урдуур явж чадахгүй дандаа ингэ хаагуур тойроод явчихдаг. 아 그랬는데 이제 도시에 나갔던 아들이 그 어머니를 찾아오신 거예요. Тэгсэн чинь нэг өдөр тэр хотод ажиллаж байгаа хүн нөгөө эмээ дээр ирсэн. 그 아들이 가게 앞을 이렇게 지나고 막 있는데 Нөгөө ээж дээр ирээд нөгөө дэлгүүрийн урдуур явж ирсэн байхгүй юу? 그 가게 주인이 나오면서 아이고 자네 왔네. Тэгтэл нөгөө дэлгүүрийн ээж гарч ирээ нөгөө хүүгээ хараа өө чи хүрээд ирсэн байж шүү. 예, 잘 계셨어요. Та сайн сууж ирсэн үү? 아이고 제 어머니 좀 뵈러 왔어요. Би ээжтэйгээ уулзах гэж ирсэн юм 아 аа. 그러구나 Оо 잘하네. тийм үү. За ирсэн сайн байна. 야 그런데 말이야 내가 할 말이 있어. Гэтэ би чам нэг юм хэлье. 자네 어머니가 돈이 없으니까 와서 외상을 계속 먹었는데 Ээж чинь мөнгөгүй байсан учраас дандаа надаас зээлгээр авсан байхгүй юу? 돈이 없으니까 갚지도 못하고 Бас мөнгөгүй юм чинь бас тэр өөрөө төлж чадахгүй. 미안하니까 이 앞에 지나가지도 못해. Тэгээ намайг харах нүргүй учраас одоо энэ урдуур явж чадахгүй 아, байгаа. 나도 좀 볼 때 안타까운데. Би ч гэсэн тэрийг харахаа үнэхээр өрдмөр санагдсан. 자네가 아들이 아닌가. Чи тэр ээжийнхээ хүү эцтэй. 좀 자네가 미리 어머니를 위해서 좀 갚아주면 안 되겠는가? Чи ээжигээ төлөө чи өмнөөсөө надад төлж болохгүй юу? 아이고 당연히 그래야죠. Тэгэлгүй яах вэ? 얼마라고요? Хэд вэ? 10만 원이야. 100,000 won. 그 장부 한번 봅시다. За тэр чинь харъя. 아이고 많이도 다셨네. Ямар их идчихэ. 자, 돈 드리겠습니다. Тэгээ та өгье. Өгөхгүй яах. За 100,000 won. 받으셨죠? За 자, 그럼 장부 좀 이렇게 авсан 지워주세요. үстэй. За нөгөө тэмдэглэлээ хай одоо арилгачих. 아, 그렇지 지워야지. тэгээ. 여러분 장부 지울 때는 무슨 색깔을 쓰죠? 빨간색. 빨간색을 쓰잖아요. За ерөн нөгөө тэмдэглэлээ арилгачихгүй ямар өнгөөр буддаг вэ гэвэл удлаан. 그 빨간색은 쫙쫙쫙쫙 했어. Удлаан өнгөөр ингэж зураас татсан. 그리고 밑에다 몇 월 며칠 다 갚았음 이렇게 딱 썼어요. Тэгээ тэрний доогоор хэдэн сарын хэдэн өдөртөө төлчихсөн. 아이고 그러지 말고 영수증도 하나 좀 써주세요. Та бас тэргээр зогсохгүй. 저거 써주지. баримтаа гаргаж өг. бичиж 여기 있네. За энэ падаа аваа. 자 영수증 За 받아. падаа өрлөө шүү. 후좀에 넣어. За карманд хийгээрэй. 그거 나중에 줘야 돼. За дараа буцаагаад өгөөрэй. 그거 비싼 거야. Энд чинь үнэтэй шүү. 오케이. 그 영수증을 줬어요. Тэгээ баримтаа авсан. 아들은 이제 그거 받고 이제 집에 온 거예요. Тэгээ тэр баримтаа аваад гэрлөө ирсэн. 어머니 저 왔어요. Ээжээ би хүрээд ирлээ. 없어요. 어머니가 없어요. Ээж байхгүй. 어디 가셨나? Хаашаа явчихсан бол 보니까 밭에 나가신 거예요. тэгсэн нөгөө талбай руу явсан байсан. 근데 그때 때마침 서울에서 막 급한 전화가 온 거예요. Тэр үед бас суудлаас ажлаас дуудсан.
지금 회사에 큰일 났는데 빨리 좀 와야 된다고. Одоо маш яалттай хэрэг гардлаа. Чи бошоо хүрээд. 그래 엄마도 못 만나고 막 불이 나게 이제 서울 올라간 거예요. Тэгээ хөө харамсал 때 ээжтэй ч уулзах чадахгүй амжихгүй яваад гисэн. 그래서 막 일 보느라고 아들은 그 어머니에게 그 외상 갚았다는 얘기도 못하고 까마득하게 잊어버린 거예요. Тэгээ яалттай хэрэг гарсан учраас нөгөө өөрөө төрсөн шүү гэж ээжтэй ярьж амжаагүй хот руу явсан. 한 달이 지나고 Нэг сар өнгөрсөн, 2달이 지나고 2 сар өнгөрсөн, 3달이 지났어. 3 сар өнгөрсөн. 근데 어느 날 이제 이 옷을 그 세탁소에다 맡기려고 Нэг өдөр нөгөө хийм чиглэлийн газарт хувцас угаалгах гэж. 그래가지고 이제 옷을 이제 세탁소 가져가기 전에 후전에 뭐 들었나 하고 이제 이렇게 만져보는데 Тэр хийм чиглэлийн газарт очоод нөгөө энэ карман дотор юм бэ нүггүй шалгаад байсан чинь. 영수증 딱 나 보이는 거예요. нөгөө 바단 байсан. 아이고, 참 이거 어머니한테 얘기를 드려야 되는데, 이 영수증이래, 이게 영수증. Энэ баримт. 참 이야기를 어머니께 못 드렸네 지금까지. Нэр энийг ээжтэй өгөх байсан шүү дээ. Одоо ч өгөөгүй юм байна шүү дээ. 이 얘기를 해드렸어야 했는데. Энийг ярьдаг байжээ. 전화를 걸었어요. Тэгээ ээж рүү ярьсан. 어머니, ээж 잘 계셨죠? сайн сууж ирсэн үү? 아유, 참 지난번에 내가 이야기를 한다는 게 못했네. Би өмнө очиход танд ярих гэж хэлсэн мартаад яриагүй. ярьж амжаагүй. 어머니 그 저 가게에서 외상을 많이 드셨던데요. Та чи нөгөө дэлгүүртээ өртөө байсан байж тээ. 네가 어떻게 알았어? Чи яаж мэдсэн бэ? 아이고 제가 3개월 전에 갔는데 Би 3 сарын өмнө очсон шүү дээ. 주인이 나한테 그 얘기 하더라고요. Очсон байхгүй тэгсэн чинь нөгөө эзэн дэлгүүрээ эзэн надад хэлсэн баг. 아이고 나도 그게 걱정이다. Тийм ээ би тэр өөрөө яаж тарах вэ гэж санаа зовоод байна. 아이고 내가 그걸 좀 갚아야 되는데. Би тэр төлөх юмсан гэж 내가 бодсон. 돈이 없어 지금도 못 갚고 있다. мөнгөгүй юм чинь би яаж тэрийг төлөх вэ дээ? 그래서 주인을 볼 면목이 없어가지고 Би тэгээ тэрнтэй уулзах нөөргүй байна. 어제도 시장 가다 뺑 돌아가지고 시장 갔다 왔다. Өчигдөр бас зах руу явах гэж зах руу явж нөгөө дэлгүүрийн хойгоор ингэ тойроод явсан байхгүй юу? 아이고 어머니 그게 아니에요. ээж та тэгэх хэрэггүй байсан шүү дээ. 내가 그때 3개월 전에 갔을 때 그때 외상 다 갚았어요. Би 3 сарын өмнө явхад нөгөө өрөөгөө төлөөд явсан шүү дээ. Өрийг чинь төлөөд явсан шүү дээ. 네가 갚았어? Төлсөн гэж юу? 갚았다니까요. төлсөгүй яах вэ? 그래? Тийм үү? 진짜야? Нэрээ. 진짜라니까. Нэр шүү дээ. 내가 영수증 보여드릴게요. Би нөгөө баримтаа үзүүлчих. 사진을 딱 찍어가지고 Тэгээ баримт ингэ зургатараад 보냈어. явуулсан. 어머니가 딱 보고. Тэгээ ээж нь тэр баримтыг хараад 오, 뭐야, 진짜 갚았네? нэрээ төлчихсөн байна шүү дээ. 근데 그래도 뭔가 이제 믿음이 안 가요. Гэхдээ жоохон итгээд хүрэхгүй байсан. 한번 가게 Тэр төлөхгүй 가볼까? байсан. Нөгөө дэлгүүрт очтой юм уу? 그래가지고 한번 가볼까? 그래가지고 Тэгээ дэлгүүрт 가봤어요. очтой юм уу гэж бодоод явсан. 그 주인 얼굴, 오셨어요? Тэгээ 그러니까. тэр 이제 нөгөө эмээ хараад та ирсэн үү? 근데 우리 아들이 3개월 전에 왔었어? 3 сарын өмнө манай хүү энд ирээ요. 저 왔었죠. ирсэн. 아무 내가 그 얘기 못했네. Би танд бас хэлэх гэж мартсан байж шүү. 아들이 와서 그때 참 외상 다 갚았어요. Нэрээ таны хүү таны өргөж чинь бүгдийг төлөөд явсан шүү. 그거 한번 잠보 보여줘봐. Нөгөө дэвтрийг харуул. 보여드릴게요. харуулчих. 자, 여기 보세요 여기. За үзээ. 빨간 줄 걷죠? Ингээ улаан 그래도 зураад 내가 며칠 날 갚았다고 돼 있죠? хэдэн сар хэдэн өдөртөө ингээ төлчихсөн гэж бичсэн байгаа. 아이고 내가 그걸 몰랐네. Йоо ямар мадлаа юм бэ? Би тэрийг мэдээгүй байж тээ. 아이고 진작 알았으면. Аль дээр мэдсэн бол 그럼 어제 이렇게 안 돌아가 여기 빠듯이 가는 건데. өчигдөр ингээ энэгээр урдуур явж болох байсан. 아이고 나 갚은지도 모르고 미안해서 또 뺑뺑 돌아다녔지. Тэгээ төлсөн гэдэг мэдээгүй учраас би ингээ таваагуур авсан шүү дээ. 그때서 우리 그 어머니의 마음의 빛이 다 씻어진 거예요. Тэр мэдсэн өдрөө тэр эмээгийн сэтгэл дотор байсан урмаа бах болсон. 이 마음에 이 아주머니의 기록된 이 장본은 언제 씻어지느냐? За тэр эмээгийн сэтгэл дээр байгаа тэр өрний тэмдэглэлээр хизээ арилдаг вэ гэвэл 아들의 이 이야기를 듣고 нөгөө хүүгээсээ сонсоод 다 갚았다는 이야기를 듣고 бүгдийг төлчихсөн гэдгийг сонсоод 믿을 때, итгэхэд 그 믿을 때 이 тэр хүүдээ итгэхэд 장본은 지워주는 거예요. тэр зүрхний самбар дээр байгаа өрн арилчдаг. 근데 가게에 있는 장본은 언제 지워지느냐? Нөгөө дэлгүүрийн эзэн дээр байгаа дэвтэр дээр байсан тэр өрн хизээ арилах вэ гэвэл 아들이 갚든지 어머니가 갚든지 누가 갚든지 간에
그 값을 갚을 때 가게에서 지어지는 거예요. Тэр хүү төлнөө эмээ төлнөө тэр үрийг төлсөн өдрөөсөө хойш тэр арилгах болно. 맞죠? тийм ээ? 꼭 저기 어머니가 외상 졌으니까 어머니가 꼭 갚아야 돼요? Тэр эмээ авсан юм чинь тэр заавал эмээ төлөх аргатай юм уу? 아니에요. Үгүй ээ. 주인은 누구든지 그 값만 갚으면 지워져요. Тэр эзний 주에서 хэн эмээ төлнөө хүү төлнөө хамаагүй төлчихөд болно. 아멘. 아멘. 내가 죄를 지었으니까 꼭 내가 죄를 갚아야 되는 게 아니에요. Би 누굴 үлдсэн юм чинь заавал өөрөө төлөх ёстой юм биш. 예수님이 대신 갚아도 하늘나라의 죄는 지워져요. 예수 бидний өмнөөс төлөөд бас тэнгэр улсад байгаа тэнгэр төлөнд арилгах болно. 맞죠? 대박. 자, 그래서 예수님이 나를 대신해서 십자가에 죽으심으로 그 값으로 하늘나라의 장부는 지워졌어요. Тийм учраас Есүсийг загвар дээр чодлогдснороо тэгээд өрийг төлсөн байхгүй. Тэгээд тэнгэр улсад байгаа тэр тэнгэр төлөнд арилсан юм аа. 그러면 내 마음에 이 죄의 장부는 언제 씌워지느냐? Тэгвэл бидний зүрх самбар дээр байгаа тэр гин нүглийн тэмдэглэлний хизээ арилгах вэ гэвэл 예수님의 예수님의 이야기를 듣고 Есүсийн ярьж байгааг сонсоод 하나님의 이야기를 듣고 Бурханы ярьж байгааг сонсоод 야, 네 하늘나라의 죄가 다 씻어졌어 하고 듣고 тэнгэрт байгаа тэр гин нүглийн тэмдэглэл чинь бүгдийг арилгасан шүү гэдгийг сонсоод 믿을 때 итгэхэд 아, 그렇구나 하고 믿을 때 нэрэ тийм биш дээ гэд итгэхэд 이 마음의 장부가 씻어지게 돼. энэ зүрхний самбар дээр байгаа нүглийн тэмдэглэлийг арилгах болно. 아멘. 아멘. 그래서 예수를 믿으면 영생을 얻는다는 그 말이 자, 예수를 이тгэ면 мөнхөмтэй олно гэдэг учир нь 교회를 가면 영생을 얻는 게 아니고 сүмдээ явахаар мөнхөмтэй олно гэсэн үг биш. 예수님이 십자가에 내 죄를 씻으신 그 이야기를 듣고 받아들이는 것이 예수를 믿는 거예요. Есүс даангаа дээрээс бидний бүх гэмээ угаасан байна гэдгийг сонсоод зүрх сэтгэлдээ хүлээж авсан үед арилгах болно. 아, 예수님이 내 죄를 다 씻으셨구나. 예수 миний гэмээ бүгдийг угаасан байж 이제 тээ. 하나님은 나의 죄를 문제 삼지 않는구나. Одоо бурхан миний нүглийн талаар цаашдаа асуудал үүсгэхгүй. 그거를 내 마음에 믿을 때 тэрийг тэр зүрх сэтгэлээрээ итгэх үед 그때 죄는 깨끗하게 씻어지게 되었어요. тэр үед та нарын зүрх самбар дээр байгаа нүглүүдээ маш ширхэн арилгах 근데 болно. 듣고도 에 이거 뭐가 그래 거짓말이야 하고 안 믿으면 Харин сонсон ч тэр хотлоо юм байна гэж итгэхгүй бол 절대 그 사람의 마음에 있는 죄는 씻어지질 않습니다. хэзээ ч тэр хүний нүгэл арилна гэж байхгүй. 알겠어요? ойлгосноо? 믿는 자의 마음에만 씻어지게 돼 있어요. Итгэгч хүний зүрх сэтгэл бүрөө тэр нүглүүдэн арилгах болно. 아멘. 아멘. 아까 할머니가 아들의 말을 듣고 너 거짓말이야. Саяны эмээ хэрвээ чи тэр хүүтэй чи хотлоо ирсэн байна гэж хэлвэл 나 놀리는 거지? чи надаар тоглоод байгаа үстэй. 나도 안 믿어. Би чамд итгэхгүй. 그러면 할머니는 여전히 빚쟁이로 남는 거예요. Тэгж хэлвэл тэр эмээ өөртөө байгаа хэвээр байх болно. 그럼 이제 가게 앞에 못 지나가는 거예요. Тэгвэл тэр эмээ бас тэр дэлгүүрийн урдуур явж чадахгүй. 미안하니까 절로 또 돌아가요. Дандаа ингээ санаа зовж байгаа учраас баян хойгоор 그것을 고집이라고 해요. 고집. тэрийг зөрөөд гэж ярьж болно. 성경에도 고집이 나오죠? Библиэлд бас зөрөөд зангийн талаар гарч байна. 하나님 말씀을 듣고도 Бурханы үгийг сонссон мөртлөө 믿지 않는 사람, итгэдэггүй хүмүүс. 그 사람은 고집스럽다. Тэр хүнийг зөрөөд зантай хүн. 그 사람 어디 가느냐? Тэр хүнийг хаашаа явуулах вэ гэвэл 지옥에 가요. тамруу явуул. 왜요? Яагаад 하나님 이제 심판, 여러분이 죽으면 심판에 가겠죠? бид нар Бурханы өмнө шүүлтийн өмнө зогсон. 그럼 하나님은 이제 이 사람이 지옥 갈 사람인지 천국 갈 사람인지 심판을 해야 돼요. Бурхан тэр хүний сүнсийг тамруу явуулах уу, диважин явуулах уу шийдвэр гаргана. 그럼 이제 장부를 봐야 되겠죠? Тэгвэл Бурхан юу харах вэ? Тэмдэглэлийг харна. 하늘나라의 장부를 보겠죠? Тэнгэрийн улсад тэр дэвтрийг харна. 어이구 너 깨끗하네. Чи чинь цөөрөн биш үү? 너 죄가 없구나. Нүгэлгүй байна шүү дээ. 근데 네 장부 한번 보자. Харин чиний зүрх самбар дээр тэмдэглэл. 어이구 죄가 많네. Ихэн байна шүү дээ. 야 너 죄 많구나. Нүгэл ихтэй юм байна шүү дээ. 예 천사야 뭐 지옥 보내라. Тэнгэрэлч энийг аваад тамруу явуул. 알겠습니까? ойлгосноо? 예 하늘나라 장부에는 무죄지만 Тэнгэр улсад байгаа тэмдэглэлтэй байхгүй мөртлөө 이 사람 마음판에 기록된 제목을 보니까 죄인인 거예요. 아니 누구니 зүрх самбар дээр байсан чинь гэм нүгэл хэвээр байсан. 갑니까? нүгэлтэй гэж тооцохдоо. ойлгосноо? 예 갑니까? ойлгосноо? 그래서 그날에 하늘나라에 가면 심판대 앞에서는
Бид нараа өгснийдаа бурхны шүүлтийн өмнө зогсон гэсэн. 각 사람이 자기가 자기 혀로 하나님 앞에 찍고 한다고 돼 있어요. 직접 말한다. Тэр шүүлтийн өдөртөө хүн өөрөө бурхны өмнө өөрийгөө одоо илчлэх ёстой гэсэн багхгүй юу? 예수를 안 믿는 사람 뭐라 하느냐? За Есүст итгэдэг хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэвэл 너 죄인이냐 의인이냐 이렇게 물으시면 тэр бурхан биднээс чи нүрэлтэй юу нүрэлгүй гэж 이 асуув. 사람 뭐라고 대답할까요? Тэр ертөнцийн хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ? 예수 안 믿는 사람은 Есүст итгэдэг хүн юу гэж хэлэх вэ? 죄인이라고 말하는 거예요. Нүрэлтэй гэж ярина. 나 죄인이에요 이렇게 말한다는 거예요. Би нүрэлтэй юу гэж ярих бодлоо. 알겠어요? ойлгосноо? 그 사람은 그래 너 지옥에 가라 이렇게 한다는 거죠. Тэгвэл тэгж хэлсний төлөө бурхан там руу явуулна. 근데 예수님 말씀을 받아들인 사람은 Араа Есүсийн хэлсэн үгийг хүлээж авсан 너 бол 죄인이냐 의인이냐 그러면 тэр бурхан түүнээс чи нүрэлтэй нүрэлгүй юу гэж асуувал 저 의인입니다. би нүрэлгүй зөв зөв байна. 예수님 내 죄 다 지셨잖아요. Та миний гэмээ угаасан эцтэй. 난 죄가 없어요. Би нүрэлгүй байна. 이렇게 말한다는 거예요. Ингэж хэлэх болно. 자 옛날에 어떤 사람이 이제 이 재미있는 얘기인데 За нэг сонирхолтой юм ярьж өгье. 이제 꿈속에서 이렇게 꿈을 꾸는데 하나님 심판대 앞에 간 거예요. Тэр хүн зүудэлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь бурханы шүүлтийн юм байсан. 사람들 자기 앞에 줄을 쫙 서 있는 거예요. Хүмүүс ингээ бас өөрийнхөө одоо маш олон ууч хэлжсэн. 그러니까 한 사람씩 막 심판을 받더래요. Нэг нэгээр нь бурхандаа ингээ шүүгдэж байсан. 그래 하나님이 뭐라 하시면 그 사람이 뭐라 대답을 하는 거예요. Бурхан юм хэлэхээр бас цаадгумаа бас ингэж ярьдаг байсан. 야 저게 무슨 소리지? Тэр одоо юу яриад байгаа юм бол 뭐라서 소리가 안 들려요. ямар ч дуучныг сонсохдохгүй байсан. 근데 어떤 사람이 와 하고 지옥에 떨어지는 거예요. Тэгсэн чинь нэг хүн яа гэж тамраа байсан. 야 뭐라고 대답했길래 지옥 갔지? Тэр хүн яа юу гэж хэлсэндээ 막 궁금한 거예요. маш сонирхсан төрж 근데 байсан. 그 다음 사람도 막 하나님 뭐라 말하니까 또 이 사람이 뭐라 말하니까 야 이 사람 지옥에 와 하고 또 지옥에 가는 거예요. Дараагийн хүн бурхантай ингээ ярьжсэн чинь дахиад ингээ хашгираа тамраа байсан. 근데 그 어떤 사람 또 이제 얘기하는데 보니까 그 사람은 천국 가는 거예요. Дараагийн хүнтэй ярьсан чинь тэр хүн 디와징 явж ирсэн. 막 듣고 싶은데 그럼 미리 알면 막 예? 나도 막 컨닝을 해가지고 나도 이 사람처럼 막 대답하고 싶은데 Ингээ сонсч чадах юм бол нөгөө хүн шиг ингээ дойрч явах юм бол 디와징 очиж чадан. 이 소리가 안 들리는 거예요. 아니 요새 ингээ сонсч чадахгүй байсан. 근데 어느새 이제 자기 앞에까지 순서가 온 거예요. Нэг мэдхэд өөрийнхөө ярьж болж ирсэн. 그때서 막 소리가 들리는 거예요. Яг тэр үед ингээ сонсогдож ирсэн. 너는 죄인이냐 의인이냐. Чи нүгэлтэй юу, нүгэлгүй юу? 이 사람이 자기 마음을 보고 나 죄인인데요 이렇게 대답. Тэр маа зүрхний самбар дээр байгаа юм хараад би нүгэлтэй юм байна гэсэн. 그러니까 하나님이 지옥에 가거라. Тэгсэн чинь 와 하고 가는 거예요. тамруу яваарэ гэсэн чинь яа гэж тамруу явсан. 아직 이제 하나님 앞에 이제 아직 질문을 받기 전인데 야 나는 뭐라고 대답해야지? Тэгээд одоо хажуудаа хүн дараагийн юм би юу гэж хэлэх ёстой вэ гэж. 죄가 없다 해야 천국 가는 것 같은데. Уг нь нүгэлгүй гэж хэлчихэж 디와징д орж байгаа юм шиг 근데 байна. 자기를 보니까 죄가 있는 거예요. Өөрөө харсан чинь нүгэл байсан. 그럼 양심대로 지옥 뭐 죄 있습니다 그러면 지옥 가야 되는데. Тэгвэл шударгаар хэлэх юм бол нүгэлтэй гэж хэлдэг. 아 Тэгвэл тамруу. 무슨 대답을 해야지? Би юу гэж хэлэх ёстой бол 죄 없다 하니까 양심의 가책이 느끼고. нүгэлгүй гэж хэлэхээр арай шударгаар болсон юм шиг санагдав. 죄 있다 하니까 지옥 갈 것 같고. нүгэлтэй гэж хэлэхээр тамруу явчихмаар санагдав. 그래가지고 막 이러고 있는데 잠이 쫙 깬 거예요. Тэгж эргэлцсээр байтал зүднээс тэрсэн. 자 여러분 아직 심판대 앞에 안 갔죠? Та нар одоо хараахан тэр шүүлтийн өмнө зогсоогүй үст. 여러분이 심판대 앞에 가지 않았어도 여러분이 천국 갈지 지옥 갈지 알게 돼 있어요. Харин бид нар заавал тэр шүүлтэн дээр зогсохгүй байсан чи бид нараа там руу явах үгүй гэдгийг урьдчилан мэдчих чадна. 그거 모르는 사람은 진짜 예수 믿는 사람이 아니에요. Тэрийг мэдэхгүй Есүст итгэдэг хүн гэж хэлж болохгүй. 알겠어요? 알겠어? 가기 전에 알아야지. явахаас өмнө мэдэх хэрэгтэй. 아이고 가봐야 알지. 그러면 그 사람은 가나 마나요. яваад үчижэл мэдэн штэ гэж бодож байгаа ял хэдий хоцорсон. 가봐야 한다는 사람은 100% 지옥 가는 사람이에요. явж ижил мэднэ гэж бодож байгаа нь 100% там руу явна. 알겠어요? 알겠어? 어디 가서 당신 천국 갈 수 있어요? 그렇게 가봐야 알지. 그러면 이 사람 지옥 가는 사람이구나. 100% 맞아요. Та нар бас асуугаад үзээрэй. Та диожинд явах уу гэж асуувал явж дээш явж чи мэдэн штэ гэх юм бол тэр хүн 100% там руу явах юм бэ гэж бодоорой. 천국 갈 수 있는 사람은 지금 알아요. 지금. 디ожинд 어찌게 бид нараа одоо мэдчих чадна. 알겠어요? 알겠어? 자 아직 심판대 안 갔지만 심판대 갔다고 칩시다. хараахан бурхны шүүлтэн дээр очоогүй ч гэсэн бид нараа очсон гэж бод어요. 내가 하나님이라고 봐요. 나는 бурхан гэж бодоорой. 너는 죄가 있느냐 죄가 없느냐.
쟤 누굴 막아요 막고요 그죠. 자, 여러분 대답해보세요. 참 누굴 막아요 막고요 그죠. 다들 가려웠다. 막아요. 없어요? 막고 그죠. 어제까지 있었잖아. 우치대로 때 말씀 있을 때. 아, 그래? 오늘 없대. 아, 됐어. 자, 그러면 사람들이 자, 하나님이 다른 거 안 봐요. 뭔가 어려움에 할 거야. 분명히 여러분에게 물을 거예요. 다분해서 저 들리냐고 가서 그때 여러분의 혀가 다들의 힐 여러분이 있는 그대로를 말한다는 거예요. 다들 스틸 дотор байгаагаар нь ярина гэсэн. 이 복음을 안 받아들인 사람은 хэрвээ сайн мэдээ хүлээж аваагүй бол 자기 마음에 있는 이 죄를 그대로 말합니다. тэр сэтгэл дотор одоо гимнүгээр байгаачлаа ярих болно. 알겠습니까? ойлгосноо? 자, 다시 물어볼게요. За дахиад та нараас асууя. 너는 죄가 있느냐 없느냐? Та нар гим нүгэл байгаа юу? Та нар гим нүгэлтэй юу нүгэлгүй юу? 너는 죄인이냐 의인이냐? Чи нүгэлтэй өнөө эсвэл зөвхөн өнөө? 너는 악한 사람이냐 선한 사람이냐? Чи бодлор өнөө эсвэл сайн өнөө? 하나님처럼 거룩하냐? Та нар бурхан шиг ариун байж чадах уу? 아멘 해야 돼요. 아멘. 예수님 우리 죄를 완벽히 씻었기 때문에 여러분 하나님처럼 깨끗합니다. Бид нарын гим нүглийг Есүс бүрэн төгс угаасан учраас 하나님처럼 거룩합니다. бурхан шиг ариун байна. 그래야 하나님의 아들이 되는 거예요. тэгжижээ бурханы хүүхэд болно. 아멘. 아멘. 죄가 요만큼 남았어요? Та нар жоохон ч гэсэн нүгэл байгаа юу? Үлдсэн үү? 아니죠. Баггүй. 죄는 깨끗하게 씻었어요. Гим нүгэл маш зөвхөн угаагдсан. 자, 하늘나라의 죄는 언제 씻어졌느냐? Тэнгэр улсад байсан гим нүглөөд хизээ угаагдсан бай гэвэл 2000년 전에 벌써 예수님 십자가 도안에 그때 죄였어요. 2000 жилийн өмнө Есүсийг заавлаар шуудлахад угаагдсан шүү. 그럼 내 마음은 언제 씻어지느냐? Тэгвэл бидний зүрх самбар дээр байгаа дүүдлээ хизээ ажиллах вэ? 그 사람마다 다 달라요. Тэр цагаан хүн болгон өөр байдаг. 저는 1992년 3월 28일 날 씻었어요. 1992 оны 3 сарын 28-нд ажиллагдсан. 그날 복음을 듣고 그날 받아들였어요. Тэр өдөр сайн мэдээ сонсоод нүгэлгүй болсон. 그날부터 제가 끝났어요. Тэр цагаас хойш миний нүгэл гэж байхгүй болсон. 어떤 사람은 작년에, Зарим нь өнгөрсөн жил, 어떤 사람은 30년 전, зарим нь 30 жилийн өмнө, 어떤 사람은 50년 전, зарим нь 50 жилийн өмнө. 아브라함은 2000년 전에, 아브라함 뭐 2000년 아니죠, 4000년 전에. 아브라함 болохоор 4000 жилийн өмнө. 마음판에 씌워지는 건 개개인마다 달라요. За ерөн зүрх самбар дээр гин нүдлүүд ажилласан цагаан хүн болгон өөр байдаг шүү. 예수를 믿는 그날 씻어지거든요. Есүст итгэсэн тэр цагаас нүгэл байхгүй. 알겠어요? 알겠어? 네. 어디 가서 가봐야 알지. 그 사람은 예수를 믿은 적이 없는 사람인 거죠. Юурэ хүмүүсээс асуухад явж ижил бидэн штэ гэдэг юм бол яг жинхнээсээ Есүст итгээгүү хүн. 그래서 천국 못 가는 사람들은 이유가 두 가지가 있는 За 거예요. 디와징도 어찌 чадахгүй хүний хоёр шалтгаан байна. 하나는 예수님이 씻었다는 그 이야기를 못 들은 사람들. Нэгдүгээр Есүс гэмээ угаасан гэдгийг сонсоогүй хүн байна. 그 사람들은 마음의 죄가 안 씻어져요. сонсоогүй юм чинь тэдний зүрхэн дээр байгаа гим нүгэл хэвээр. 그래 그 얘기를 들어야 되는데 절에 가가지고 마바냐바라 밀다신경 이분은 이런 분은 За одоо Есүсийг сонсох гэстэй байтал тэр буддаа шумруу буддаа хийдрөө no 마바냐바라 밀다신경 됐어. 그래가 절에 가가지고 이 복음을 들어야 되는데 Тэр сүм хийдрөө явахгүй сайн мэдээ сонсох гэстэй. 이 복음을 들을 시간이 없고 Тэдэн сайн мэдээ сонсох завгүй байдаг. 절에 가서 뭐 그 연불 소리 듣느라고 Тэр сүм хийдрөө тэр дан багш нарын ном унштайгаа сонсоод 이 복음을 들을 기회가 없었던 사람들 тэдэн сайн мэдээ сонсоод завшаангүй хүнд. 절대 마음의 죄가 안 씻어져. Тэр хүний үед хичээч тэр нүгэл ажиллана гэж байхгүй. 또 한 사람들은 Нэг дараа өөр 분명히 예수님이 다 하셨다는 걸 들었는데 хоёрдугаарт тэд нар бас сонссон Есүс гимнүүлийг угаасан гэдгийг сонссон мөртлөө 믿지 않는 사람들. итгээгүй ус. 말도 안 돼. Тэр байж болохгүй. 어떻게 그래? Яаж тийм юм байж чадахгүй. 예수님이 어떻게 내 모든 죄를 다 씻어? Есүс яаж миний бүх гэмийг угаад чадсан бэ? 안 받아들인 사람. чадахгүй. Тэгж хүлээж аваагүй. 그 사람 마음에 여전히 죄가 기록돼 있어. Тэр хүний нүдлүүдөө сэтгэл дотор байсаар байна. 그래서 아무나 붙들고 Тийм учраас хинч хамаагүй бариад 당신 죄 있습니까? та нүгэл байгаа юу? 오, 죄 있죠. Байлгүй явах уу?
그 사람은 100% 지옥 가. Тэр бол 100% том руу явна гэсэн. 아멘. Ойлгосноо? 예. 하늘나라의 죄, 하늘나라 장부에는 이미 씻어졌지만 Тэнгэр улсад байгаа тэр дэвтэр дээр гинүглүүд арилсан. 그 사람 마음에는 여전히 죄가 기록되어 있기 때문에 Харин тэр хүний зүрхний самбар дээр бол тэр бичгийн хэвээр байгаа учраас 그것 때문에 지옥. тэрнээс бодлоо том руу явж байгаа хэрэг шүү. 알겠습니까? Ойлгосноо? 알겠죠? Ойлгосноо? 아직도 죄가 있어요 마음에? Одоо ч гинүгэл байгаа. 아직도 마음에 죄 있는 사람 손 들어보세요. Одоо ч гэсэн нүгэл байгаад байна гэж бодож байгаа хүмүүс гараа өгөө. 한 사람도 없네. Нэг ч хүн байхгүй юм байна. 예, 그럼 예배 마쳐요. Тэгээ одоо дуустлаа. 더 하면 안 돼요. Энэс өшөө. 근데 오늘 성경을 읽었는데 이야기를 못 하는 거예요. Харин өнөөдөр Библийг уншсан сте. Харин уншсан Библийн талаар нэг ч яриа. 시간이 너무 짧아. Цаг маш давч юм байна. 인생은 길고 Амьдрал нь урт. 예수는 짧다. Иесус бол богинохон байна. 그런 말이 있어요. Тийм үг байгаа. 아무튼 그래요. Эвч тийм байгаа шүү. 예, 앞으로 뭐 이야기 시간 많아요. Харин хожим бас та нартай их сонсох зав олох байхаа. 이따 저녁에 얘기해도 되고. Орой бас үүний дахиад ярьж бодлоо. 못하면 10월 달에 또 와서 얘기하면 되고. Хэрвээ орой ч ярьж чадахгүй 10 сард ирээд ярьж бодлоо. 괜찮죠? Зүгээр 예, үстэй. 오늘 본문은 얘기 못한다. 시간이 없어 보니까 Өнөөдөр нөгөө уншсан Библийн талаар зав дутсандаа ярьж чадсангүй. 밥 먹어야 돼. Бас хооцондоо орох хэрэгтэй. 알았죠? 알겠어? 이게 죄송한데 오늘 읽었던 내용은 저녁에 이야기합시다. 자, 오늘은 누가 원시즌 루카 10-р бүлгийн талаар орой ярьж байна. 예, 알았죠? 알겠어? 자, 기도하고 마치겠습니다. 오늘 잘 배려. 하나님 아버지 감사합니다. 바카와 탄다 바이틀라. 하늘나라의 모든 죄 장부는 그 등길 월사도와 딜들은 2000년 전에 벌써 예수님 피로 다 씌워졌어요. 규칙성 노도도 할만 시대만 예대 예수님 투사를 오악했습니다. 사람들은 그 사실을 알지 못하기 때문에 아니 딜슨 콩스 딜을 믿고 있으면 어쩌라서. 하나님 용서를 해주세요 하고 용서를 빕니다. 난다 버프나서 오시클라라 гэж 보이도 있어. 정작 씻어야 될 죄는 아니 자 오악했을 때 노들로데 орхиод 하늘나라에 기록된 그 죄가 아니라 아니 тэр тэнгэр дээр бичигдсэн нүдлээ угаах ёстой биш. 우리 마음에 기록된 그 죄를 씻어야 되는데 Бидний угаах албатай нүүдл бол бидний зүрх самбар дээр байгаа нүүдл байсан. 그것을 우리가 뭘 잘해야 되는 게 아닙니다. 아니 тэр нүдлээ угаахын тулд ямар нэгэн байдлаар сайн байх ёстой биш. 예수님 우리 모든 죄를 씻었다는 소리를 듣고 예수스 бидний бүх гмийг сонсон гэдгийг сонсоод 마음에 받아들일 때 예수스 гэдгийг сонсоод зүрх сэтгэлдээ хүлээж авсан үед 우리 마음의 죄가 씻어지도록 그렇게 돼 있어요. бидний гм угаахтахаараа болгосон гэдэгт итгэж байна. 오늘 이렇게 복음을 듣게 해서 감사합니다. өнөөдөр бид сайн мэдээ сонсож авшаа олгосон танд баярлалаа. 이제 주님이 그 마음의 주인이 될 줄 믿습니다. өнөөдөр бид нар сэтгэлийн эзэн та болно гэдэгт 오늘 итгэж 저녁 байна. 1시간 남았는데 өнөөдөр орой нэг цаг уралдсан байгаа. 저녁에도 참 많은 분들을 보내주시고 орой ч гэсэн маш олон хүмүүсийг явуулж өгөөрэй. 복음을 들을 수 있도록 축복해 주옵소서. сайн мэдээ сонсоход та туслаарай. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 예수 Христосийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘.